talo fat po tapo inga ne tunu ne tula le aso fa mo mai tala mo la no tapo mai o le tau sanga mo fausia se ala lau papa lona lue lata i le ala lau papa o ye ne kolosia le si tu o kilani no shore wo fari ele puli no o kilani Wayne Brown wo fe te na ia i male inga i lumala na tau langa e ye lonto tunu e te tau de fono fa tono le tau langa ona a wise fai unga fai muri fai ta fari ai le minister fela wo inga mo fausanga te tele Chris Bishop i la so luor vasone o le masina fo no le malo e for ai le awala kolosia mana na o fausia ma le fatinonga e fatino ai mole ala kolosia lo tasa ngaina pe amai a ia sai linga sa lango ina Brown ia se ala kolosia fausia i le sino fonga tu sami wailo ai o le meola reef le e se vai ngor papa ma ngoto ma fa awa tuai i le sa o nga sami ale waite mata hapa ai peta sa fa le bishop ele o yei lungo le lau mo talanoanga le tarsanga ai sa fa Brown il borgalame le Ryan Bridge today ina tele ino se fa ungo le afa ia fa ngo uni a mana mi le malo nga lu e ma fon fa tonu i fa unga fa ia mo fofo nga fa te tele mai eta wa ile fe nga nga le Auckland City deal sa sai ni ala te mai nei i se ulua i fa nga pa anga i bar fa nga malo fa lo te fale ma le fa nga malo e mana o mi ai tu e lua ngā rulu e whatasi mata upe pe o fausanga te tele, whale whela wainga mātina e o te mauainga. Mai e tā ua foi, e le ise winga o le fausio se ise alalau papa soso o male alalau papa o ye nei, mai e whina wai o le a tile tu e no kiu ma poloka ta avale i tu uma e lua o le alalau papa, le e tau iai awala na ta avale o aipo motorway. E tali tonu i Brown, e leo tilo i sui o le malo i vaenga au tua fuafuanga whata oto mo le tau langa. Ma i e whamatala nai le tau sanga o le alalau papa e fausi so, ma le alalau papa o i nei, o se alalau papa le au vale. Ma i e whali ai, e mana o mia le au ino le sona mai le polokete le fausia o alan foafi, a le tau langa le City Rail Link. O le ale ai ma se upore ngana ingilisi e whao ngā ine di tonu al whare aina ale Rumaki Cafe e leo whai ngā ruenga ai pōtanga te whātau. O lea whare aina fōi rotorua, o lea tā pāina i tanga te whātau e tāu te tala naoringa ngana Māori, pe a Savalia te tonu o whai toa. O le Rumaki Cafe i le mangala Fenton Street o whai ale tā panga e whao ngā ina naoringa ngana Māori le teimi e te tala i ai ulai. O tangata whātau o le a langalongo ina tom whai tau te tala i ngana Māori, o rono winga e ese upo, ele ese upo ringa ngana peritani e whalongo ina te tonu. Sa longo ai le tamatai whātonu o le whale aina Miraka Davis i le Porokalamele Checkpoint a le Johnny Sela. O le a ese lato whātinonga o ni whailo i lova aia. O le a whailo e tangata whātau i rau whai ngā ruenga i le tūlanga o iai, lo lato loa o ringa ngana Māori, te reo Māori. Fiafia Davis i le mana na o i le whale aina te NSAC. Ai o se awa noa e whasoso nei tangata e whaawa wai le lato whōlaunga i le a oino ringa ngana Māori, ma ua iei lo foi e tu wau o le asi o sio meanga o le a le Fiafia nisi o tangata whātau. O se tangata whaingaruanga mo tangata lau tele kau Coast Queensland Australia o i whalia e whaalua i astei tasi o na whaiana tana noanga mo tangata New Zealand e whaase e atu Australia e se se mea o iai. E nisi o mata upo e paule unga e toi o iai o le toi tali umai le New Zealand nei. E si lia ma le fast food wafe o tangata sitse ni New Zealand sa whaase e atu Australia le tausanga o mawae e si lia ma le se lau tangata e tuon malai vale lo New Zealand i le ase tasi. O le vaenga telo i la tau i le vars food valu ma le tosu li ma tausanga o le mātua. O le tamatai pule au le no whanga ale ne Rang Neighborhood Centre, Vicky Rose, se tinaki wi mai Levine in New Zealand nei. Sa i whaari ai le television New Zealand, o lo whea ngai marasi tanga le numero tangata kiwi e taunu atu Gold Coast, e au no mani tā pēna penanga. Mai ua nea i le whitea i mani whaare velave. Sa i tā uai i mafu anga le nei, o ainga e Australia, paure me mana na oi o le vala au mai ainga i New Zealand nei, e anga i atu. Mana no fwai le isi tu o le vasa tā semane, o se mea le lei. A wai le lei tongi, le lei le tau. E mo fai foi ona la tūra no fa whaatasi se ia mautu. A e umaloa le lua mai aso le mao se ngā luenga, e au noa le malelo lamo di tupe sa au inatu, o na whaasi untua lo lea o le taunu atu. O lea no whanga e so soani tangate fte ia im whawhi tauli, ro whea ngaim tangate kiwi le eini mea no whai. Le eini ngā luenga, ma a inga ye whawhi tauli,
e fata mo ina foi no fuanga e foi na tau ma famoa foa ma fatu peina e so son ia tangata e se lau limas fu fa mo sa i ngā ruenga falia Rosal TV and said o le vanga telo tangata le porkala me su ngā ruenga ale you me and Ozzy o tangata kiwi i le imas fu pasene ma le tors fu le imas fu pasene o le lusa lau limas fu tangata le vai aso e fa ngaina le lato tau tua mo tau ma famoa foa o tangata kiwi o se fai te au pākere mua sa ia sa waina ta maonga e tō whai ni ambi o whaurunga li College at St. Peter's College is Calais State e sidi ma le luas futausanga ua whare pui nei mo le fitu tausanga ma le vanu masina o le whaasalanga ua whaia au longo i la tō sa fia i nesu sotu la whono e whaamasnonga i la sona nafi i a fianga ua fia i lana sotu la whono sa mo atu whailoa le Johnny Sila o le pākere mo le St. Peter's College Rowan Donahue sa e tau tino ina le moni o lona sa waino tamai tō wha i le a onga i wao le a whaif sa lau iwas furuona ma le luafe e taru mai le taimi sa whailo ai fo ele le Johnny Sila o le tau tino ngā tona hua nei sa wanga i a mionga whaunga ri sa ia longo i tai o lana i tū ainga le Society of Mary i le luafe ma le fitu e pe tai e na te le ilo ina po ai le tangata sa whailo ilo na wha tio e na ilo le longo ina i le tū ainga le Society of Mary o leo ai o lato au inatu ia Donahue i Australia mo le porkalame mo le ona masina e o foi nai fa se ngana matong fitinga therapy mo tangata tua ia le fai o sa wanga ia me onga faungali a fai lo ai foi sa longo ina le College St. Peter's College i le lata le luas futosanga bovai i tua inga o afiai Donahue i tā longa ua whai loa le whai anga All Blacks Dave Rennie alo na talia ino le whai unga le laka pia New Zealand e le whatanga ina Richie Maunga o na awhia i le All Blacks se longa ua mai ale latu malanga ta amilo Afrika so te Rennie alo o vemba whai a onga le kalapo laka pia le Kopiko Belgo Steelers i le tamarasanga kalapo Japani ai ole amataino na tiute mo le All Blacks alo mana i tā longa whai taulia mo le tamarasanga whaavao malo le Nations Championship ma wharani Italia ma Ialani ai ulai ele temi la vai mai island tau tua mo le kalapo temi nei o lo ia New Zealand a malo lo na o ta pena ai mo fa salonga ta longa e loi au so champini the semi-finals o le vasto wai sa fa ma ni ai officer Steve la kapia New Zealand Steve Lancaster e tu ma la Valentino e pulele la kapia le tunu ia na yenga fatino mo tanga to ta are tunu i fafo o ne ia inga mana o miai e nei tanga ta alona a wai ta mo sanga fa lo to fa ni New Zealand ina ia maua seava noem van fiflia i le All Blacks. O lana winga o maunga, o se tasio numero se fulu pito silio na le rangi. Leo lo ta alo kalapol to shipa Brave Lupus i a pani. Ia mua ta alo mo le aura Canterbury. Ili ta amara sanga au fai tu malo ni sila den. Ai le ima whaira talia e filifilia i talonga whawa malo. Sa fisiningia, ia reni e tu samara whai unga lalaka pia ni sila ina ia awane i whaatanga o na filifilia maonga. E ta alo mo ta alo fai taulia ia ulai. Wha pēr mana malanga ta amilo Afrika Saute. E sa ia whailoa, sa ia ana fuafuanga ile awala e vava a ele toi taliu mai o maonga i ta alo whawa maloa pe tai. Teminei, e au na la fo ia lea fuafuanga. Mai e tā wai, e le mawhai maonga o na malanga Afrika Saute, se malanga ta amilo le Blacks lo whakari taliu mai itanga te fia le rakapi. Ini fita winga nei a tunu pito silio na malolosi le rakapi i le rangi. O ia se tūlanga la matia ele la kapi ni sile le luso stasio fetu popular wa ele au la kapi liki e anga yatu ile au la kapi liki le Chiefs pa po ni kini ile tamata lo mata ina ia Trayvon Pritchard le lo ave mata la inga autua le kala fo le tamaranga liki le NRL ma le fa la teleno le au le au fo ele o tafia i fo e le kalapu ile tom fai le fa ngoia le isio no so matua ka Dean Pritchard Leolo ta alo mo la kapia so fanua fasi vai le Brumbies. Ile ta amrsanga le super la kapia Pacifica. Lipo dia le lo minga le Sydney Morning Herald. O le auzo ya Bridget a fono masui officer kala po le Chiefs i Brisbane. Ile la sonei. Le sa fola sia ia kalapu ia fenga mo Trayvon es fruiva to sanga ma ke dines luas futas to sanga. Ina ia awa ia to le Chiefs mo le lo afimare for valu. Tala sala lo foi. O turia le kala puliki pa poni kimi ia fitu popula le Wallabies Joseph Augusta Swari e tu sai masemoni mau fa moina o le suia le to Samoa ia Jerome Luai sa ve mau right tamata alo la lo o sainiam e le PNG Chiefs
E to ono ia tamata alo mai lau kapia Georgia wa ave ia fasanga pito umi ole tapu na to ta alo. E au fia mai tama to tase suta sto sango fasai. Ole to ono sa au fia ia fainga fa ala tua fa mamango fa su ia lo fe au vai tama ya oina e su ina moni vai lau fasai na sa fa ina. E se tase o fainga pio fa ala tua pito tele atu le ita alonga. Ole mata opu sa fa mtale nai. Ele la kapia le rolangi le basa nei, o se su anga pita sidi atu le neon te le ua whaia. Ini whainga te te e whao ngaino whalau whasaina, ua whaia ele la kapi. Sai, wana ina suia umatanga te whainga alanga whau le ofise su ei whalau whasaina Georgia. A o whaia siaki ale ofise te te e whalau whasaina ala rolangi. Pe o iei si ta alonga i le atulu o a awhia i nei whainga. Whai mamango. Tala na mai au te romo ne yaso, maua o ile nganga maua lalo, maua so a Fiafia. Ooh. It's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai avianga iai. Tāmaki turuki, all together, Auckland. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga. E awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Shine Dental, lau whale whainifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala no ango unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2 o no whawha, 2 o no whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Mō tā penanga o wha te tele, whaafisot ta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. Tali bote bele wati le osfulu mal tolu minuto te anele tula esfulu le tau tua pala udanga le si fonga le redi Samoa tasi 5 tolu amo. Lau fa fonga le tatu wa tinu. Il fasalawina o tatu tala I vai fanua pe ana ele tau tua pala udanga. Le fionga ia se uri malau. Iso tatu wharinga pea le whaafonga wa iai le nei fo I tai au. Le mātango whiolo so mai le lani tai au fau le lofa maleanga le leo tatu tapau sida langi. Ia pal tatu lunga lo so longa le leima manu iau whaiva lo flima pea na whianga iai. Maisa tapo inga maua ne a tatu tamam tina matu e mota malawa. E o tapo inga lau whainga luenga le atua iso se whata whaitaulanga. Lo tatu watunu le fu o mafuta mai lunga le po kalame le Fiafia Mai. Pe ona yei tatou de whaata fito ngā ruenga nei whaiaso. E ole po kalame masani mo tatou pe ona whailo mo tatou I astofe whaiasta I tasi e mwhaiona tatou fsota iatu I Amerika Samoa. O mea whaafaiga tae, whaafaiga o fia I lunga le tautua mo la udanga ale sunga le whamai. Dr. Roy Pauroi au sange ia bale tatou po kalame le Fiafia Mai pe ona yei astofe whaiasta I tasi. Swinga le tatou po kalame ma le lava iaso pe ona yele nei whaiaso. Maua le banua e whaasoa mai ei si tasi fo tamam tua. Ia, vai ane suafa. Io ainga. Ia, la olo am whai ona te whaua uen tātu pukalame I le tai au nei. I lana tautua malana aunanga mole mamalo le tātu watunu. Ai maise, o na whaivalo filima. Male mana o ngai whaua upea lana tautua I le malo. Ua tautua I le table nei. O le vaenga sili nama taua mo tātu. O le utu e mo maile avanoa. Ia, mo le tātou po kalame le tai au. La tātou whai me whaasolo, na ia lava le tātou teimi, whaasoai. Whaafafonga le leia, nanga le tasi le mata upu. O lea olu ngala lo, I to tonu le tātou atunu o Samoa. Mo whaala whaasaina. Ai lena tau whaatata ma le tātou po kalame le veaso le tātou nei. La a maua I se whaasoa. A le tātou po kalame le aso. I le anga waa, ai masi foto mai, ma le
ma poto ma sani o leta ma ia i tūlanga o whala whaasaina. A tonu fo i se fo. Sana ia fo i saunoanga me e fa i se fo mo la le mata upu i tolo tatu watunu. Ma le whaavea inga lavo nei me o whala whaasaina. Ia la se tatu wha i Amrik Samoa. Lewa whatasimai ia le to fa ia pau ia le sunga fo mai fo i mal tatu pukalame. Ia mo tatu le nei tai au. Whatalo whatu lua sa se lua nei tai au fo ma lor se fo moria ma lange ma. Le sunga fo mai. Talo whatalo whalawa. Malo so fo tia fatalo fat fo i tapa anga masani. Mol mawina i al taplo kalama i vasta i tasi. Ia mai o le whawo wina le nei o le awonanga mal tautuanga ia i mea fo i olo tupu i Amrik Samoa. O le aso le nei tia o le aso malo lo i nei Amrik Samoa. O le aso lulu le nei mea sos futolu. Ia ua whamna tuina o le aso malo lo e alo i ai ia le vea o le motu le nei o Swains Island. Ia mawaenga o le territory Amrik Samoa i lalo o le fua le malo tele o Amerika. Ia mai o lo o avela maso malo lo i tono le territory. Ai o les farele o le vaso le nei e whataunui nai ia le whaunga le matou kolisi tu whatasi Amrik Samoa. Ia tasi lava le kolisi e sa i le whaelonga e peo le associate degree e bachelor's degree. Ai o whaunga fo i nei e masani o na sava vali ai la tau ua whamanu na nisi whaelonga mai universite isi no whanga i Amerika. E tau ao ai o la tau whaelonga fo i ma tu spasi whatu funanga i se ese. Ia whaelonga o le masters o whaelonga o le fomai o le tō whamanino. Ia mai o le tāpenanga le nā leolo o pisi ai ia le tō tele o le tātou territory Amrik Samoa i le whatisefulu ma le motsa. Ia o le tāpenanga o le whaunga. Ia o le kolisi e tasi tonu Amrik Samoa. Ai ala launa tāua ia le whasoa le nei. Ona o le foi ua o le vaitau o whaunga whanau. Ia o le foi ua amata o na whaataltala noa lava le mata upule nei o le tūlanga o whala au whasaina. E le ngata o afianga i le ofi mai o whala au whasaina i tonu Amrik Samoa. Ia o le afianga foi o ainga ma le tupulanga ma le lalovaoa. Ia i whala au whasaina. Ai sili atu lona lave me le whaingata. Pe ao i a vea Amrik Samoa mano whanga e a watu wai e whala au whasaina anga i Samoa. Mai sia tunu o le Pasifika. O le fionga ia samana. Se mo vea. Sa vea ma whatonu o le matanga luenga o le puipuinga o loto i whale. Department of Homeland Security Director. Mai o le matanga luenga tonu wale ale malo. E ngafa ma mata upu nei. E puipuia a fianga o le territory ma Amrik Samoa. I so se mea malafa natura. Ia o a fianga i le tau matisio manga. Ia e o foi la le mata upu le fuala au fasaina. Ia o le matafa i tonu wale. Po fai valo filima ia sa fenga iei ma le fionga ia samana. Lea lai o na finangalo le nei komiti. Ia o le fionga ia samana. O le teita inga e whatu tuina e Samoa. E Amerika Samoa. E mawhai ai o na whatino le tautua mo sos tangata i Amerika Samoa. Ia, lau fiong samana, ia, a fiong mai el tātou plokalama ni tai au, sa FC lingia, vaselen te tia ia. Ia, se so tanga o le fiong ea samana i Samoa. Ia, lana whairo mai samana. O lo ia umia suafa foi lele o sili niu mai le afio anga malai manu i whale alili. Ia, ai telefoi si ona so tanga i le afio anga solo, o le afio anga i whangaloa. Ia, awa e le pomole el tātou tunu. E toi ki lava le istanga taulo e mpapa au i Amrik Samoa. E le aiso na so tanga i Samoa. Lala foi lana e ala iu na Samoa te le o tātou tamali i maftalai foi tu la fale. I o Samoa le ainga. E tasi le ainga, tasi le whainga mātua, tasi le tupuanga. I a le feo siusi ai. E o mai le so. Ia, lau fionga samana.
Ia se sau noa tūlanga o le mata upu o ngaonga le nei o whala au whasaina I to tonu Amerika Samoa mai I losi la fia a vea o e ma whaatonu o le matanga luenga o le puipuinga o le loto I whale. Ia manisi vaenga e pei o na atangia I lau sau noanga le vaso mawai. Ua le se ta ua sa whaatau le vaa lau matanga luenga. Ia o mea la ia e fia whaafafonga foi le tonu. Ia me se foi ia na I tātou tangata I Amerika Samoa ma Amerika. Awa le tele lava o ngai o inga nei. E tātou te le whaalongo iai. Mai le tustusia fo in tustala mai lātou. Tātou appreciate matali tonuina. Ia lo fo I nau ina ia vea masui Amerika Samoa le Congress. O le whaua wina o le tautua. Awa le te si la fia mataupu. E te tau na fsosoni mai le malo tele. Ma fsosoni ai tātou tangata e wha malo siel tu la fono. Ina ia mawhai o na te te atu. I whala au whasaina ma la fianga o whala au whasaina. I te tono tātou lau whanua. Ia sau no ia lau fionga ile. Lau fionga samana. I le tātou mataupu folosia ile. Nei tae au. Mawhakai lau. Na ko whapau. Ia e muongo whakaro whakui. Lau sumari kia. Ia mane manuole o le au fiolo whalongonongo mai fo I kako le kiori ngai kai au. Ia e muanga o whakuloi le pa ia mane manuole o ka mali. Ia mane manuole o ko whailaunga. Ia e maise kako whaiwhi au o whalongonongo mai fo I ngai aso. Le ai wahala o avele maka upulega ko le drugs. Kaluai. E affecte fo ia. I ngai maka au whapea. Ia e kolula o auso. Ia o so uso la ikiki rusu whakausanga. Ia ngā maliu akan wai fo I ngai me o drugs. Ia o fo le si o uso. Ia ngā maliu fo I kalwai le drugs. Koe ko kasia si o uso le koe. Ni te tia. Ia o kamara le koe ngai. Wa kula ngā mionga wa sa ai drugs fo. Wa kula ngā mionga. Ia le waru le loku. Wa le leia le oranga I ngai aso. A le maka upu kongwa lea o maka whaioi ngā au keime o whai ngā luenga I lungo le Homeland Security. O le si iksu fia karangoa kuai. O le o mea ngā kupu. Ngā o mai au agency a o whai mai. Lead director. E me le kupu. Whakolane o kupu. Whai mai. Ia e kāka ia la whapera sen mai ia tuas mai whafo. O ia track po la alme kupu ni meanga. Ia suefo. O kāngaka sa custodian I le whale meli. Ia ngā mai lei o FBI ma DEA konga ngai Amerika Samoa. O ngā mai track le pusana whapea o le drugs lei konga le loe e le kāngaka ngai. E le ingi drugs konga o le fake. Ia o le mea lang kupu. Loa uma DEA ma le FBI le kāngaka le ngā pick-up ia le pusa. Ave lang kāwale. Ia adu ese lo malangka vali. Ia nga follow ela I o DEA ma FBI. Nga whaaku ngā ua pasi al whale meri whaaku loa. Whaaku ave anga kelfongi. Ia suefo. Maua uma ia information lai kongo kelfongi al. Angekak. Ia e whamarulua. E maua ifo. O le whaiwhi au ia o kere ka ua kole ngol kangaka. O le whaiwhi au le anka story kongo o le whale meri. Ia, o le mea langa, waka kaulong ka ofi, ngai mea mo le drugs, langa au fia I kaku whaangau, o le mea kaunga whai, kako wawai I leo, whamalo sia kako leo, whamalo sia kula fongo, ia, wakau fo inga whai ni a onga ka maiki, e kaunga whai I a onga ka maiki, ka uai le anga mo ngai mea o drugs, ai o le si mea, o le kele o keimi, e ka loka ka koko ngaka. La mera ka loka ka koko ngaka le ese o le mera le ufa pea o makafa yoia kongo Amerika Samoa. O le kamwhaile a mai se whale mai. Ia loka ka koko ngaka. A mai fafo. Ko ia o ka ngaka me le kamwhaia. Awa a wha pere whaia ka koko menga. E koe fo ia ka ngaka mea koe whakau drugs. Ia alu whai. O mera kako, kau kako wawai ka ngaka ia pusinga le drugs.
ai le o ngai ka ngaka ia whaia le drugs, au a ngai ka ngaka ia whaia drugs, o mea ngai maua, o le vaenga le pusinga le drugs, ia o singa whamamama pe esa fisi lau sunga. Samana, e sele mana i le vaenga le lewo i lau saunoanga. Tilo i ta tau o na whai ni a onga, mo i lanto wa a fia. Peila lau tilo temi nei sa mana whafonga le tatu wa tunuu. I le tūlanga o lo i aile a fianga tātou i Samoa i lo tue pōse ni le whafonga le tunuu. Nā le maua loka, te tala mai tue whai. E lo i aise ngā luenga o whaatino. A o le mānei o le vaenga le a pe ona e au mai. E tilo le tātou wa tunuu. A ngā ia te ilantou o lo o whatupuina lea. No o whaia le whala whasaina. Mauala le tangata o le ula inga malatuku le inga le vaenga lea. Ave loka. Ia, ngā le loka pe inga le pauala le mea le mapu iei, loka. Toe au mai. E ma whaia le whau au lau saunuanga. Dokta, whaia na sosani mānai e tele le vaenga pe na saunua e tama. O le si meari lau sunga te tia. Ia, ngu o makai, ia e o foi au, waka kau o ngā kufa kasi, e kau mawhai e pui, sua se awara e pui enge me o whala au whasainga. Wa o whike kak whangau la iki. O le mena, sa whaile research an mako vaenga, sua i fo, o ka meki elementary lau a wha o ngai ka ngaka sellinga le drugs, e o it's the American name called prostitution. E prostitute ngai ke nge ki la iki. E maua mai drugs. Tamana, e sere whaatupu manatu o le vaenga pe ona e saunoi whaafitai tele. O le toa telo i latu o maua mai. I le wala whaasaina. Na mai awatu o loka whaatasi le whalpuipui. Ai o le mana i o le vaenga le no tau whalongolongo te lo le mau mai whaafonga le tunu. Whai se no fuanga whaapitoa po se whale mai e ave i ei whaapitoa i latu nei. Tō ui ai latu wa fia le whaasaina. Whai ma se aonga. O sa alo lau saunonga. O le mea konga e kaunga ko whaia. E le ma whaia nga, a whapeo ke o e Washington o ke kaunga whai e a maini kupe e whai ese whale mai e a venga i kangaka ngei ua o mea kako le whai o le loko kangaka a le ese mea whai i kangaka pe a o mai kua o kangaka i a kaunga ngā kansa choi rei kako o le vaenga i e pushinga le drugs ia a lau sunga lau a whionga fo o le kangaka i e pushinga drugs e leo Samoa e sua i fo mako e leo Samoa o le mea ngā lainga confiscated e FBI ma DEA e California le ngona e suaifo ia ka ngaka mai fafu. Le ha se la ngona, lana lena e saunoa fo ilia na iei le afianga o na yo uso le vaenga lea. Le ha sau la ngona na wai tilo wa iei le afianga o luloto i fale ina yo uso i fala au fasaina. Au le hafu se ngaluenga na e tau mawhai e fo ia le whaafitauri lea mai to tono o luloto i fale. O show uso mua maliu. E lusu whaka usanga na uso la e kikia whapera kala. O le asa o mea whai ia ma whai e ingo sosoangi i le tio linga ma ngei o whala au whasainga. Ia le se mea ngamaua. Ia o whapera. Pau wale mea ma whai e au ma whai o le alwe runs i positions ia o ke kam whai sosoangi. Ia la uso longa luafo. Nga maua fo e mea drugs. Yang maliu fo. Fai mai o le heart attack. But I know it's not heart attack. O le drugs. Well, o le walanga heart attack o le drugs. Losi o le drugs. O le mea konua ngā lainga o la uwa aisaoa. Wa kaulong so isi mea koe aluanga iei. Ia resolve the issue la kako. Mana ia. Ia o la wafionga li tia. E ka kaua ngā whai se whale mai. Ua le ato ka koka ka loka. O mai fafo, koe whai, it's the same thing, they do it over and over and over again. O le meo ke pole ai, wa kaulong ka fia, o le meo ke pole, ka ko whangau, ia foi lo wa finge lai hiki. Ia, a kupu ngei nga me whapea au pele kere o aku ngā kausanga. Ia, o le meo la kupu si o wa finge lai hiki lea. Ia.
Mana ia, ai le ila fo atua ia pa, dokta. Malo whaftai, la fo atua lau sunga, e si vaenga e te fifa soma ia, mana ia tele sa duanga tama. Io e vaene le whawhonganga le tonu. E leo whaititia le polokalama le afianga o whalau whasaine tonu Amrik Samoa. Ma tele lava o nei o mātou tangata. Ia e whasea lava i le tūlanga fo lea o le whaatupula ia o isi fo i soli ngā tūla fono e peo le ngā inga o tā vale. Ia o le talepe whale se tu lou ma le ngā inga o meto tino. Ia a lea e silafia e le fionga sa mana mauiloa. E ala na tupu mea. O le manatu ina ia maua le meto tino e whaatau wa ia le whalau whasaina. Le ala whafonga mai le tunu. O le isi le nā manu lauti o le whaamoe le fionga ia sa mana ina ia avea mawhaipule Washington. E mawhai ai o na fo ia le whaafita auli lea. Le ala o sau no manino sa mana. Ia e vava ai le tūlanga o le ofi mai o whala au whasai ne tonu Amrik Samoa pe le mata upule le tangata le sa whai ngā ruenga i le whale meli. Ia o le a tātou te vevesi. Ia au le ae e ofi mai whala au whasai ne tonu Amrik Samoa e tau wala mai le meli al whale meli. Ia lona lua. O le tūlanga ina ia whausi ai le whale mai pe on sa unua sa mana. E mana o mia le Rehabilitation Center, po le whale mai e tu iai i lātou wāwhaina i whalau whasaina. Ma whai ei se wheso soani mo i lātou. Ia umaa e le teime i tonu o le whale mai lea. Ia au e le swinga, nai lo le mele sauno i saman. Ia e maua ave le whale pui pui, o lona winga. E fo i mai whafo ma le whale pui pui, ia waki le inga whale kongu tia tia. E le ia se whafo, e o mai fo i toi whai. Ma le ala foi la na le ala yo na malo sil tu le mai a tangata I fa foi fala fa sai nei tono teu tau o no le fa nga mal mana o ngo tatu tangata o nei le leina na tonga fitia ele la titi la fa ta o ino le tau pule le fina lo sui tau ba ia ma o te manatu foi ia se tasi leo va nga o le taimi o te tau ai ona au mai ilunga whamata upu e lena o na whaatala noa. Ai a whai ai se whainga. Pe laun sau no samana. E sa ili e ia le tofinga po se posisi e mawhai o nā ngai ai. Ina ia tupu ai la le suinga le whina ngalo iai. Ia o na winga la. O le avea mawhai pule Washington. Ia o na mawhai loa leo na whaatau nu uma me ia sau no iai samana. E whatatau le mata upu leo whala au whasaina. Ia male ala fole na le langolango ina le whamoe mo le fionga saman. Ona lo ia te ia le malosi angalena. E whai e to ta inga ma Amerika. E me se lava le vaenga le FBI wale sa ngā lue. So tau au ma saman. E vavai e leo maingo whala au whasa ina I ton. Ia ma wheso soani I le sailinga o le se leni malala ngā tupe. E ma fai ona fausia ia le falmai sa mana se to fa popo I vaenga ia tau tala e lua me ia sa we kon fa la fa sa inga di na fionga chechia o va lele ma le waf ia e kakau ka ko va ai me ia lua po fa enga sa o ngai me kon na va lele pe fa fionga sa o ngai tra ia fa la fa sa inga kon o ka ko waf ia o po tanga walu fa ka wele va ia familionga e o ai mako e o e patrol I le kako area I mena ia mo meo alia mo foi kara ia o alia fe o ai vao kako ma Amrik Samoa ia o le vaenga o le fe ele amio o le whakaunga o drugs we need to concentrate vaenga le pushing le drugs other than the people taking drugs na kere o le mkua kele o kupe al vaenga e se ria ko kele o kupe al vaenga o le si ke mi fa pero me se sera unha luenga le fai ia o vaenga le fa ka le drugs o mo kwa milion ia so nge ana ia vaenga nga kasa troi ka ho ka ofi lo keminge malo fa te sa mana o le ta ua le vaenga o e tomo fai ai ale te le fo I na sao le puipuinga o le soifu o le tatu tangata I Samoa. O le tā ua I au ta penanga pe ona iai.
A whawhanga mai Ariki Samoa la le to tele la tolo mafuta mai. I lunga tato pukale me le tau nei. O le mana ia whawhitai le atua o lo iei se tasi. Whawhitai le atua o lo iei se tasi. O lo te lelo na sida fia malona mamalama tulanga o le fofoin o le whawhitau li lea. Le ala u whawhong mai fo ina wa te role to tele la tolo whawhongfonga mai Samoa i le tatu watunu. I au wala i te tau o na tatu whaie fo i e le whawhitau li le peonei. Moni whamauni. Mai tauina i eila tua matua whiwa i ta avale le lei, ta avale te tele, o fale, ia, aere lo profesa wai, ele lei ngā luenga, ele lei ele tangata ngā lulue, ai, a le hata lena, e lava lena, e tau mai, ia te tatou, o le aisalae, o le whala whasaina lai tu lei, sa mana, a whapea nei la, e whatau nuu se fale, e ave i eila tau nei e tuu ai, ma whai, o ai tonu tangata te tau, o nā ngā wha la tu te au au wina i la tau nei, ia awana i tue whaia le tūlanga. O le keminengo o iei kongo le homeless security, sa kala ngoa mako i whale e whapea, o whapea vāngale le papi ke au, o la konga lela involve i le whaingo i whale, o ele o kupe la e whai e whale, ia o kupe sa mai whafo fetua, a ferro, ia o le si mea ni lau sunga tia o le sosoangi mai fafo e nire e manga o mia ka kou sosoangi mai fafo vaenga fetuali ia e ngā lue whakasi mako ma le vaenga TEA ma le FBI i whala au ia mai fafo wa ale ai vaenga ngā ele loe mako o whala au ia sau kong ia ka kou a wha pea o le vaenga la ngā e kaunga nga look at le mele o vaenga le public health ia ma le vaenga fo ia le vaenga le ka fo ia ma fo fau le la ko ma fo fau social service o la sau tau tilo sa mana o ani a fianga o tangata mo lea la tu te tango fia le whala whasai e ke longo fia pe vai fo ringa ngaka e o mo maka le anga ngifo ia mo me fo le pia la mulamu muku ai le ise me o la mulamu ia o sainga o ngaka e ke lo le leia o pae e sala popo o pae ia le umia ai me liu wala me ko ma ro le mai kaunga me kaunga wai wala per cavallo le ngale le culo Dakta la faku si bes fisa no yai ta ua i o finangalo sa mana. Ia. O le whamo mue ave i le awala e tātou te saili ai tangata o loo tūle ia ma whata ua le whala o whasaina. Ma tātou tau mawhai awala i e peon sa no sa mana. O le malai wa lele ma le waf. Ia lona winga. Ia matua sa ili uma ia waa ia e ofi mai tono le tunu. Ia whaatasi matangata malanga ma lātou ato. Ia o ngai o inga umana e mana o mio na whaatino. Wa lea lau tātou lone. A whape le eise whala au e sau tono le tunu. Ia lona wina le ni se whaonga ina. Ai pe ala lau na tele le whaonga. O no le tele le whala au whasaina le sau tono. Pese o le fual na te tātou te ilo ai. Pe whala melau tupu Samoa. Ia, wa tele tangata e whaonga le whala au whasaina. E ta umai ai, wa tele la le whala au whasaina le wa ofi tono Samoa. Ia le foie e lave vea tuai ma Amerika Samoa. Ia, mai te taula na whaisa whainga, lo nawing. E le ngata la ina siaki le unu whale meo le vai tono o Amerika Samoa. Ai tau voi la na siaki vai e o ese atu ma Amerika Samoa. Ia. E unu whafo atu ma Amerika Samoa. Ia waile ngata la o le tātou wa avo le o le Lady Samoa wha. Ia tau whona vai ia o container o wa whangota wale sau no saman. Ia e o la vai alia o lona winga o le whaile fetu wha inga o whala u whasa ina i lunga o le ngata i whale. I lunga o le sami. Ia ma le la tātou te wawa ai tia. E le ma whaiona nofo tangata o loo tapena ina whala au whasa ina matule mai nei o tātou tangata. E sa iri so se awala. E mawhai ai o na sao mai na whala au whasa ina i tonu
o le tunu mai te taula na tato matua ngā lue i le vaenga lea ina ia mautinoa e le to e ofi mai se whala au le to e sao mai se whala au whasaina i tonu o Amerika Samoa ma Samoa o le mele le haili tia ia e pai mako susuenga e le i whaienga i ngei Amerika Samoa po Samoa foi le whala au whasainga whala au whasainga o le a sau mai fafu sau mai fafu e le i aise se kangaka o mele mako le susuengei wa ye ingredients e whai mengei whapea ya le a susue mako ke minga o Homeland Security susue mako po ye me whapenga o mai kong a ke le do se mea mai kong longa wunga o i loe mako wa maka nga pio de ma whai ngaka ngei i Amerika Samoa po Samoa foi e o la ke mingei it's not happening kai ngā mea o kupu. A whape nei la sa mana wale wa sau noa. Pui ngol whawea ingol whala au. Lunga wafu, whape fwoi ia lunga mala i malai Pio au wala ia mano whanga ia lua le taula ia ile sila le tunu umal to telo tatou. O ani au wala e te tau ona iei pui nga siyaki. E ai i lantou. Olo o ngā lue i lunga wafu ma malai balele. E fesosoni na ia mauai ia whala whasaina le ali ia luatu, e li aluatu i fafo. O le hasa o i tau Fiafia. O le mea mo muari i te tia, wa kakau, wa o vaa fo ie o aku ngai o i uporu, i Samoa. E le e mea o susue piara ango whai aku de a whionga le ia pau. Wa kakau mo susue umaka haka ie o aku ngai o i Samoa, po kanga foi Samoa o menga ngai, ka mo susue va lele nga, kanga ka ye o malako ako, ai le yo so lungo va lele. Ma o le a mai o kanga ka mai fafo, e so angi ka ko kanga ka, whainga luenga, i ngai a meo whala au whasainga. O la menga o kam whai ia ngau mai kanga ka mai fafo. Le foi nga o foi vaenga, e o mai e pingi vaenga le, ka ua kako le whai la mio de o whakaungo whala au whasai ia o whai au dei ka ofi se i o anu mumu ka ngol ko vanga E sele mana yo o vaenga o e whaso iai e sele mata ngō fie sa mana a mai ni tangata lava le to mai lava lo latu si le fia Fesoa soani whaia o onga i lantou lunga wafu ma malai valile la tu te su e mea. E se le taha ua o vaenga o leua au mai e fo le nita iau. Ia mō le mamalo le tātu watunu. Doctor, se vaenga e fia whapopo mo le saunuanga tama? E tā ua i o finangalo le fionga e sa mana. Ia mal mele au whafonga mai e le tātu tunu. E peise i o lona finangalo le nae lai o na tau vai le tofi o le whaipule Washington. O le avea ma whaipule i le whale pae Washington. O le avanoa le nae ma whai ai o na soalau pule ma taitai o le malo federale ma matanga luenga o le malo federale. Ma whai ai o na tatala le avanoa. E a ngai mai ai la taupe o na e sao noa tia. O lo iai i a ngawaa o le poto masani ia me se fo le silafia. E ao au ina ai ia nei o mātou tangata i le tau mawhainga le whai nei. Ia mai le whai ngō fia le ngā luenga o lo o whengai ei mamalo le malo. Ia o na iuso foi matua whawhine o ta māmatina o lo o ngā lulue le vaenga o le tiute. O i la tō lo ngā lulue le vaenga o le wafu ma le malaiwa lele. I le whai ngō fia. Ia ai mise la wala ale si o manga o Samoa i so tanga whale a inga. Ia a tono le winga na saunoanga sa mana o leva na fio mai la tau ia mai Amerika. Ia e whaatino le ngā ruenga. Ia e le whai ngofi e wai le mawhai e le tamana wa atu ilo na atali iwa. Ia ua loka i whala au whasaina e le mawhai e le atali na wa atu ilo na tama. Ia o mea whapena ia e lave ai le ngā ruenga whaatino i Amerika Samoa. Ia e utelo. Ia e lava si le fio le fionga ia sa mana pe o ina avea ma
faipule i Washington. Ia e vava ia i le paleni e mawhai ai o na wha paleni vaengai. E le wha peta fia le ngālua. Ai wha taunuina le ngāluenga ina ia mautino. Ia e malu ma puipuia le leina i o tātou tangata e a fia. I le mata upu ona ele whaingo fia tia a wha ina tangata e tō tasio la inga i whalau whasain. E a fia umai ale a inga mala inga poto matangata e so ta in tangata lea. Ia ai peia o na tātou whasoa. Ia o loo tau mawhai pēr le whionga ia sa mana i le ngā ruenga lea. E ui na wale to e vea ma whaatonu o le mata ngā ruenga o le pui ngā loto i whan. Ia lea la ua se e atu le tau mwhainga lea. Peia o na e whasoa le vaso mawai. Ia e langona la foi le wha malo ma le anganga whanga e tia le whionga ia sa mana. Ia e ui lava i le fitsfulono tau sanga o le soifu. Au lai lava lai fia tau tua, lea lau wawai atu. O le sila le vaenga, o le fina ngalo ia le whionga ia sa mana e vea ma whaipule Washington. Ina ia fofo le whawhita auti. O whalau whasa ina e ofi mai tono le tonu, ia le mele le tonu e. Ia a whaita tau te tali tono o le whawhita au le mwhaina fo. Ia a mai lau lango le whionga ia sa mana, ma e te tala fo ia le ofisa le whionga ia sa mana i nei leone. Ia e te whio mai ai ma whasoa. Ia mai fo ia lofina ngalo. Inisi o mata upo e whata tau lava i le vaenga lea o le te atu i whalau whasa ina. Ma le pui ngā tātou tangata e o whaila tūlanga lea o whale mai ma rehabilitation centers. No winga o whale e fsosoani i alum whanau. E tō telefone o mātou tangata tia o lo whafonga mai. E iei o lātou anga waa. O drug counselors, o social workers, o tangata umane. O le pako sa auni tangata ne e whaile le lātou ngā luanga. Pe ao o le teimi e whatau nu waile le iei o le whale. Ma whai ia le uaunanga nei. A wā e fau i Samoa le mele o le whai o le drug test. Ia tangata whai ngā luanga. Ao sa mana pa manisi o mātou tai sa iai. E pe o lātou ia sa la mua al tau whai ngol mele. Le ala wel tu la fono al malo mrik Samoa. E le mawhai o na haya se tangata. Pe whawhai ngā luanga se tangata el malo. Pe a whai e le avatua le repoti. O le suenga o lo toto. Voi le ia fianga o whala au whasaina. Amanda, lewa i ele vaenga lewa o i ele saunuanga le towhai a pau sungal fo mai. I le whaia le test mo i la tau pe wa a fia. I le whala au whasaina. Le anga lufa ngā solo mea nai tono tātu watunu. Ia. A le vave fo ila. Sia kia kwa le ai. Sia kia ko le ai. Ke langa mantua fo i tātou Samoa. O le whai ai kia i o tangata. O le mantua i. Ala sa oe. Sila fia le whainga. Mana ngā wha ngā solonga le whainga le test lea. Mo tangata. E whaino i ai a mea o kou le la o i le vaso fau. Pe te ia le tu. O le mea kou wari. Lau sunga tia. Ele ka o se kangaka o mea le ami le fai. E ke ia o ka laku e ke fongi mai sa kong. La me ka laku e kong. Sa kong e fai lau suenga. Ia ko a fai ara lau suenga. Le ke me kaungu mai ai. Ai le kaungu ai le ai fo se e o aku anga ka su mea le ke ngofo e mai o e fai lau suenga. Ia a mawo a mawo ia long me kuri ia o la songa. O le mea foi ngā kau foi ngā whai kākou, whai kākou. O le sionga ponga o kākou, ia songei. Mau le mea foi lele, oi, la mea la asu e fua o au senkoa, o au whai pūru. Pio o mau le mea foi lele a high low position, ia ke le fia aru e test. Mau kama whai foi e whai ni kula fongo, i mea o drugs, ia, ale makua, kongi me whaf, maku kongi whaf. Maria so. Ya, o le sosoangi a mai ka kai fafo. A fa pele ma fai e ka kongo pupuia me fa pe. Si lo pe a mai ka mai fafo fenga luenga. I kongo o le customer mi koshi. Ma lo fa tai. Sa manole te le yolo. Te le yole o le to mai at o le tama. E mana o mia le te minei e te fa so ai. Mai tu fai.
mo tupulanga talavau ai le ngata i lea o le taufōfōina o le whaafitauli lea o le whalau whaasaina. Tāra sia ia e taulau alu whaamoemoe. Ai, whai se vaenga wapena. Maua ma se taimi. Se e malanga tua i Samoa. Se i tufa. Le oa le na mai le tua i lau malosi. Si o man taimi nei. E soani ni o tātu tanganta i le taufōfōina lava le whalau whaasaina. Lau whalongolong, oka se te le o le whaongaina o lau soifua. Ai mai se o le puipuinga o tātu tanganta mai whalau whaasaina. Pena e whaesaunoa. E popole lava o tātu whanau. Popole tātu whanau. Ona le tātu taimi. Nā la whatu. Lau sunga le whamai. O anisi vaenga te lua whaesaunoa i maltamai. Lunga le tātu pakalame litao. Ia tia whaafitai lava mo le avanoa. Ia e o te loia e le i whamai al tātou plokalama. Ia e whamnui atu la so malolo le nei i tangata nuu o le motor swains. Ia po o toe lau mamau le whaingoina isi. Ia a wau te loa. Ia o se tasi leo vaenga tā ua o le whainga maloa Amerika Samoa e Alaland Territory. Ia o motu nei au fiai tutuila. Ia o le manua tele po le motsa. Ia whapea fo i ma le motor swains. Ia mai o le ala fo i lale na o le nea so malolo. Ia e wha mamalu i nai. Ia le avea o le motor swains. Ia ma vaenga o le territory Amerika Samoa. Ia po se vaenga fo i le malo tele o le malo o Amerika. Ia Amerika Samoa. O le manu lauti lava o le nei wha moe moe. O le te tai e wha tutoina. Leo tau wha fafonga i le vaso ma vaenga le so. Ia i le folosanga fo i anga vaa o le tomai o le silafia o se vai fo o le fionga ia sa mana. E momoli ai le whātou whala inga i le langona lava e tautua mau auna le tātou tunu pele. Ia mai e manino ma malama le forsanga. Ia o nisi foi latei. Ia e whaamalu nuat foi ma suatu malu i poenga. Pea e se foi se mai tau o nisi ma la latou foi whaafafonga. Ia ono le finangalo lava o le fionga ia sa mana. O le whaatinoina o le auaunanga ma le tautuanga. E whasosoani ai nei o tātou tangata. E mai se ainga. Ia o whanau ma le tupulanga lalovaoa. Ia alo ese. Pe ave ese mai ia le whaafitauli le nei. O whalau whasaina. Ai whaonga iai lo ne to mai ma le silafia. I le avea ai ma se tasi foi o onanga lue. O se ofisa po se fita i tātou vaenga au. Ia o se whaatonu ntanga luenga o le puipuinga loto i whale. Ia ele ngata foi lea. Ia o se matai o le fioanga i leone. Ia ma le fioanga o vatia. Ia whapea foi le fioanga o malai malu i Samoa. Ia ai o se tamā fo i tulou ona paia mo na Samoa na whainga. Ia ai ofo lava ia lona soifua. E tautua ai mo le tonu. I stemi te te whaia sa mana. Ia. E ke le popole lo soifua i te utangata vale ina o e tangata i e tūle ia. Ia whala au whasai. Ia e sauno mai sa mana. Au ke le popole pau se me tūlai mai. Pau lava le mea. Ia whaatino le ngā luenga le nei. Ina ia whesosoani ai. Ona o afianga na afia ilo ainga. Mai ta ua i al mol maule tia. Ia. O le tele lao teimi manatu nisi. E leo a fie whala au whasaina. O ile kai kupulu matou ai. Ngai aolo la na tupu ai. Ia toi sala mole mwhape. E sa o asko ingo sa mana le mele tau mai nei. Ia se vanga na au tupu ia te oi. Ia ona whtala ngona lea. Ia sa mana. Ia sau noanga whai u tātou plokalama. Whafonga foi nei o tātou paanga ma tātou tunu. Nei ai. Pawan mea. Ie foi se ubu wa sea nge kali. Ia maru ave fale. E sa o ale kara foi de fa sa ma ko poko ale kaukai. Ia se iskai. Ia fa pe o ese upu ole kawi lo fingaro. Ia fa maru wa. Ia fa ingase me o e ka ka sa. Ai ka nga ka. Ia I ka pe. Pawan me ora ka ko ia Yesu. Ma naia. Ma lo fa tai.
Sa mana a whaia o lo wala a wina lea mai lea tua o leo foina o lo soifua tautua ia lea tunuu, tautua a inga, tautua le malo. E whafua loa fo e lea tua lo soifua maa e iai fo ilo nau nau tainga. E whaawau pea lo soifua tautua ai le wala au maili matai. E se le mana ia la ta whaangolongo. Mua whea ke lolengo o whea kulenga mau al whare meri. Ia la e whare bui Amerika. Liko kala mai ia. Ia mai te leo a fianga pe ona iai. Ia e wha malo wha fitai. Wha fitai o loo iei ta mai e ngā lue ma tautua. Ai lau wha longolongo. Asa mana o loo awanoa pea ia le pokalamea le sunga le fomai. Ia pau ia malu wha tau waa. I lunga le tātou tautua. Ia e fofola i lava le tātou whala le tātou whala. Ma tātou tal noa ma wha asoa mai o el to ina. Ia i le taha ua o lau tautua ma le aunanga. O lo lava fo te mi tātou te wha asoa ai. Ia ma tātou mau alo wa vanoa talia o le taha ua lal pokalamel nei. O me wha whainga tae, wha whainga o fie. Lea fo i lau wha whonga le tātou tunu ua mātou wha longolongo. I le wha whainga tae tangata o na tau fo ia. Le wha whita uli le nei o wha saina. Lea ua wha whonga, wha whainga o fie mea uma pe a wha asoa mai. Le tangata o lo iai lona to mai. Ia malona poto masani. Malona nga vai. Wha atino i awala ese. Ia i lunga o tātou pokalame. Ia me se tau fofoina. Te le o vaenga tā ua le wa waina mai le nei fo ias. E fiso sani atuai mo le tātou atunu. Sa mana, e te talo pea le pokalame te tia malfo mai i lau tau whainga. Ia e mai se lo wha moe pe ona iai. Lea fo wha mai tātou ainga ma tātou paanga am Samoa. Ia o me wha whainga tai, wha whainga o fie. Le wa fola le whala e le sui a Samana. Ia o le ala sisi mea. O le wa so soani tamai a Samana le fua mailona anga waa wha soalo na to mai mo tātou. Ia fu i te tala lona ofisa. Ia e wha malo wha tai. Wha mai toile se tala te tia lei vai anga le aso. Maualo se fua laude lei. Mau wha malo longa Samana ia toe. A wau fofanga, ma tabu whainga pe ona ere, wha moe pe ona iai. Ia, tani watu ni sunga fomai. Wha tei tele ma tātou pakalame wha soala nei tai au. Ma wha moe la te maua lisi tātou so ta inga ma tātou pakalame ni vas fau. Le alofa ma le anga leo tātou atua. Pe isi si whaenga e, te walunga tātou pakalame. Le fia wha mauina fwil whaftai tia. Ia le pulenga o tātou ala leo. Ia pole ala ata fwoi le Radio Samoa. Ia me sfolo foi ngā luenga ma lau sunga lo tūl foi. Ia onol nei foi ava no wha auro ua ma maua ma le fionga ia Samana. Ia e whaino e foi luna whina ngalo. A wā le wo Amrik Samoa. Ia le vaita o tāpenanga o pālota. Ia e le ngata o le sui o le mauta o sui o le mātou fono whai tūla fono. Ia e whape foi le whai pule tō tasi o le sui Amrik Samoa. I le mauta o sui o le konkoresi o le malo Amrika. Ia, whaaftai tele mo le mawa noa. Ia, maua pelo malosi tia. Ia, ia, mana ongo le tonu e sile fiai me o lo tupu. I Samoa ma le Pasifika ma le lolangi atoa. Ia, ai me se foi la tau o lo tau ngā lulue so tau au. Ia, i lea foi whātu funanga tāua mo le awonanga ma le tau tuina o le tātou tunu. Ia, so i foi ia tia. Ia, manuia ia... vaenga lo to le so man vai aso. Malo whaftai, manuia fo vai aso soifua mai manuia. Ia, soifua. Ia le ra, leo a whafonga le tātou atinu le tātou pakalame maa tango fia le nei fo i teimio le tai au. Ia mala le tātou sa tainga i Amrik Samoa pe ona iai le so. Tata non wha so lava tūlanga o lo iai ia whalau whasaina. Ai whafonga te to ama e wharongolongo le leiri wha so al tamai a Samana. E se le mana i o vaenga pi ona iai. Tā ua vaenga. Lea na e wharongolongo iai. I le puipuinga o whalau whasaina. Lava to mai, lava si le fia. O le whaonga ngalua i tono le malo. Ia, e mese fo inisi o vaenga pe ona ila na tautua. Ka penanga pe ona iai. Malo lava le tātou atunu, malo le wha malosi. Malo le sa itiute mga luenga pe ona ili nei tau ni o stadi mo te wati. Leo tātou no lava le tūla sumaltasi. Usimai whafonga i tātou telefoni ngala Britania. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
In this update, the health ministers fought back tears this morning while announcing funding for children's palliative care. It's been announced that Budget 2026 will include $15.5 million new spending over 4 years for a national paediatric palliative care service. Health NZ currently has just one specialist physician based in Auckland. Simeon Brown says he's determined to change that. This budget has required careful choices, but supporting families through some of the most challenging times they will ever face is exactly why those choices matter. Meanwhile, the Finance Minister's defending public sector job cuts ahead of this month's budget. The government's cut its operating allowance by another $300 million to $2.1 billion. The public service has been cut by 4.6% since the coalition came into office. Nicola Willis says the drop is smaller than it would be if more roles hadn't been created in corrections and oranga tamariki. Some of those frontline service delivery roles have increased, but equally, when you break it down into those policy roles, those admin roles, those bureaucratic roles, those numbers have reduced. Chris Hipkins says he's willing to work with his political opponents to achieve the best for Auckland. The Labour leader has been addressing a Committee for Auckland Business event, outlining why Labour is the best party for the country's largest city. He says Auckland has been going backwards on many economic indicators. But Hipkins says a Labour government won't just scrap policies for the sake of it. We'll be aiming to work with Auckland, not impose on Auckland. And yes, we must work across the political aisle. Police have launched a fresh appeal for information into the cold case of Auckland man Andrew Maka, who disappeared without trace 35 years ago. Maka was last seen alive in 1991 at the Headhunters gang headquarters in West Auckland. He's been presumed dead for the last 3 decades. Police told the Herald in 2000 that they believed his body could be buried in local forests. Detective Inspector Callum McNeil is due to speak to media today. That's news. In sport, All Whites coach Darren Baisley has named his 26-man squad for football's World Cup. Jason Pine reports. It's a largely predictable squad with no absolute bolters. Veteran defender Tommy Smith has been included despite limited recent game time in England's 5th tier. Auckland FC's Michael Vowd joins Alex Paulson and Max Crocombe in the goalkeeping union. And Newcastle Jets attacker Lachlan Bayliss also gets a boarding pass. Vowd is joined by Auckland FC teammates Callan Elliott, Jesse Randall, Francis de Vries and Nando Peinecker, while the Phoenix supply Alex Rufer, Tim Payne and Sarpreet Singh. Warriors playmaker Luke Metcalf appears poised to sort his playing future at another NRL club by the end of the week. He's reportedly met with the Dragons and Bulldogs. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. Talofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaiti nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o taufale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susuenga ma wha ata o taufale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma maua aunga o le kanesa i le amatanga. E susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whaingofi. O susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha asao i naiola. A maua lola pusa. Lai loa. Sunga o whenga whakao e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawale. A o le mea piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O
ti ngalo nifo. Whawape nei loi le papa toe dental. Ma whaongalo community services card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le papa toe dental i le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe. Smile every day. Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. Penale malanga sauni lo tagata fa amama loloto fa logo ma e matapoto fa logo ileva la au ofune yo futao mata ala tatalo tapena ai awane galo Tula imai tato taule taua Ia manu malo Yesu keriso na te tai tai Efeso aso ani Tula imai tato taule taua Ia manu malo Yesu keriso na te tai tai Efeso aso ani Manu malo Yesu keriso na te tai tai Efeso aso ani Tula imai tato taule taua Ia manu malo Yesu keriso na te tai tai Efeso aso ani Tula imai
ta san whaina.
O mai atatoa ai le amanu aulu le famo e moe le asalupe ua taunu tu fatasilo to magaga to te viai lona suafa fa fetai ai lona lofa o io le ola Vese la llama Fiafia wa uliama le manuia le nea sotawa moitaua o faiga tau le nei savalinga ai famo e moe praile atua Vese la llama Fiafia wa uliama le manuia le nea sotawa moitaua o faiga tau le nei savalinga ai famo e moe praile atua La bele wate leo se football fitu minuto che dele July football jasi. Musika su fi filoi mo oya walo fega tiu te banga dua ka le fo ia tai ao. E lungo le tau bla si fonga rede sabo tasi ni bafutolo amo. Mote fa balo atu inisio tatu ainga wo baanga. Ola bafuto baitolo tatu atu no tasi olo tesi mal tasi fa mo. Beta vale lungo la tele. Fai malu auto faiba. Mai lu saunga le mu sao fatulu ngaina. E lo fo naua mata ngao le tele. Le pio tau le na pisi e lava. Ia le fo fa manatu atu po kalabel malu le taiao. Ile sunga le o e tabai fa pe fo ile fio ngal mana. Na chasha vai lua le saunga le mu mo tanto. Ia fa pela na te mafuto mai au e lungo le tele. Fai mali e lava la ta vale. Ono sai tanto. Vese la llama Fiafia wa uliama Vai si pisio tatou Samoa le vai te milanga o leua matona ia tu sunga fono. Mai tau ina fo ila le fatu mulia o no fanga pe ona ilu sunga fono le faka sa ina I malua. O telefo ila tolo mafuto mai dungo tatou po krabel tau nei. Ba talo fatu fa malo atu sunga fa fengainga. Ai mai se I au sunga fono e kalisi tektasi. Per malanga atu tatou wa tano o. Antua foi lai o malole metis o malole fakasa fanga solo tu mai se kalesia penele senbi so atu mole metisi ia fanga solo ale o fontanga pisi tele la tatu watunu aya nga ia tu foi la ma foi nga ia foi la mai la tu nga ia tu mole singa fo wa vai lo ye pisi tatu watunu fa manatu tatu wo sumar fatu sanga mole tu sanga ia lono winga la amatu fatu mulia tatu watunu e le vai ngalo fa longa tona fia sauno ile te malo fa bonino mo ile vai nga tasile aso malo lo Samoa ile sisinga foa oisi aso elua e fa ngalo nga ahela tatala fu mapisi nisi ia mafare ainga ile marketi funga leo te maua tuai leo lusu fai tula leo lusu fai tula tatala ai il tatu marketi se ivanga nale tatu marketi foli savalalo le fa bel saunanga le te le malo le fionga le palmia ya la uda le mani toa e o le ata mo fai e tatala le taiao e tapuni se fulu le po lo winga la ye ya nei pokala fe le tonight ya nei falolo mai le manga ya mai le manga ya pe fa pe tu langa na le ya ia le tatu singa fua tolu waso fatu ngai na mo tatu singa fua le ala fa manino mai ai o le tatu marketi savalalo marketi fo ilia o le ala tatala tu ale taiao e tauli tu la sifuru le po ya maua mea ai le lasi mele tau pole fu al fail be to ainga lo winga nga lo wala ya le taiao ka penga kamaiki o if maka ai lava le seren ia lava le seren tu no la ato afi ai malta baititi fa ka ke poa afi ai malta baititi fa ka ke mamoe afi ai malta baititi fa te isana fasi pai ia por kanga le foi fai le tau tanga tu tono ato vai aso ato ia la tala ile telo fra ainga ia ma tatu marketing na yute funga leile na wa lusu fai tu la
Le po kala me leu tape na tuan tatu malo mo tatu si Singapore. Patalo fatu ya upu afa fafteri mafuta maile nei tae ao se folau de lei. Sene Jaron. Quanto sene lo fatu se mai nungal tatu kala be tono lato fa finga luenga malo la val ngalu lue. Sina leo fatalo fatu nei tae ao. J Alfie now de lei malo se fomuia pa fo wina tani. Eu fatalo fatu nungal tatu Facebook. Sia pita so fu lau de lei fatalo fatu. Li lupe manu le vata si mana pispene au Italia. Tai tui pola fatalo fatu. Tai tui pala. Sorry, tai tui pala fatalo fatu. Rosi Alifosio balor se fu manuia. Francisco Sidia la e. Ya, mana ia faftai. Malo faftai mafta bainu ngat proklame. Miu amosa fafelo atul tautul ni vangal dayao. Rosia Alfosi fatalofatu malo faftai mafta mai ore patang aloha. Faftai mafta mai fatalofatu yang J. Abalot proklame ya Rachel mulai ngalo bafuto bainu ngat proklame. So fatasi fatalofatu so fatasi faftai mafta mai. Luas for todo menino tele julas mortasi. Ele tau tu ulangan si fonga wedi sambo te siniba tolu amo. Toya wolo fatu ne tamam tina matu mo te lawa lo mafuta. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Ua mawhai nei o na whaatau wantu toa papa le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo exe leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whaamatalanga wala au le olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēra tāru whapitoa nao le lima tāla tutongi pēr whanga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi i nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasuponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaongā le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa ina autu pe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo whalana. Amata ne ne tau sanga e lua o lua tau. O whaaleanga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo ngā mai matangi i ma le whao kapiri ela.
O le mau tonu ma te meme a, tangata umala. Ona o le tele nau nau, o mea tō tino o tangata o whaanga ngaina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i i a tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaataro no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a iopo, soma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele ele, e a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o iopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o iopo. Whailo mai e iopo, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whai mai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma lofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua o na lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuko City. Mafatianga Aveile atua Aveilo na pinga Sauni Amene Let's go Mama le alo, mawai ale olai wow. Ole taliton, mawai ale olai wow. Ole taliton leta mama le alo, mawai ale olai wow. Pea otonu ile langi, ole a osavali ai, ile olai wow. Matenu famalo faula, famale akule pale ole ola. Pale ole ola, ile ola e fa ba. Fiafia Mai, hallelujah. Fiafia Mai, yes, Fiafia Mai, hallelujah. Fiafia Mai, yes, Fiafia Mai, hallelujah. Fiafia Mai, yes, oh ma, tawatile la lolangi. Atu male fama oni Fiafia Mai Yesu oh ma uta watu ile lalolangi Fiafia Mai Yesu oh yale atu faiva
tolu pele whafonga mai ai, tātou whawhiwhianga whalenganga. Dai tolu ina tātou wa tunu e whamai atu alipo kalame lei mo oe. O le se tasi foi o lui tau whalenganga mo tātou pe ona iai. E nei foi whaatawhito ngā ruanga le vai aso le whengai mo tātou wa tunu. Whavitai le atua ilana upu fola fola. Whavitai sunga le whawhengai ngā tāpena ina alipo kalame le lei mo oe le upo le li. Le lei mo oe, le lei mo au, le lei mo tātou uma. Le anga le fionga ia le atua whameo le pelu e whaatau ma ai o nei tū. Ai o le sulu fo ile o tātou vai ma le mamlama i o tātou wala. Tāpa sai le tātou wholaunga. O le tangata tari tonu ai. Tātou i tari tonu ai le upo le atua. Pea le whai atu pau alo le me tū maulalo lane ina le fionga le li. So sani tele le mo tātou se tu tupu whawhitau li. O bai whenga taulo langa. Lei asisi mea tātou te sulu iai. Na o le li. Ma i o tino, fi tau leo langa, pao so songa, toftofonga, tātou te malua ia ao le li. Patalo watu ai pa kalame niso tātou paanga i lungo tātou Facebook, mo lungo tātou YouTube. Te Steve fatalo watu whaalongo atu nei campo i au se taria. Whaalongo fatalo watu whaalongo manuia fo ngā luenga lo whengai maole nei aso. Fatalo watu ia... Tupa ia feta, malor se fo lau le lei malo fo ngā lue. Tapi Collins se fo ia. Ya le whalongolongo atu i nei o tara mafutatu i o tara. E se tatanga moa malor se fo lau le lei. Gloria ti valu fatalo watu tātou po kalame pepena fo ia moala ne tia. Watasi mai nai o tā huhu. Yosua teo whaafutari mafuta mai. Queenie Wolf, Wolf fatalo watu. Whavitai le mafuta wai fo irungo tātou po kalame. O kalangolango lo mafuta wa imbala inga na ife ai mastoni. Whaafutari mafuta mai. Fatalo watu ya Marissa. Tai tuave. Ya fatalo watu leo whianga fatua. Ila tau lo pisi ngā ruenga dai au jono lato whal whenga ruenga. Wharovo while mu oe whawhiwhianga musika o si whiwhiloi redi Samoa. Tau tua nānei whanau ya onga. Nei vai teimi ma le tatu whaupe on tatu iai. Leo toi whaingo fie. Tatu te talu le li e fso sani mo nea tatu whanau. Patalo whati a kuata sere whatasi mo inai le whalwhenga ruenga i mele pone. Fea fa me pongi sa lolonga. O ye se me pongi ngai sa lolonga. Ai fa pe o ko ide wafu si o se. Stua foto fatalo foto mai sini au se talia. Ata si mai ia ulu mo maloi nai me pone. Ale te le vai nganu fa ngolongo mai tai au fa so atu po kala me malu tai au. Mo tangata fu ie le malanga i Australia. Mo sala tatu malanga i Australia, man tu foi. E ai lato, e mua malanga se ia lisi tanga te ba ai mua su ele ngā luenga ala tu lola ua maua ngā luenga mautu su ele whare o atu sa o lolo na ai. Ai foi la tanga tana na whai maia me ngi o loa o lola i alo atu no foi lisi a inga po le kāsengi, po le uso, po le anti e ona atu lole no foi ato le leia le masinga e li mo se ngā luenga e la me tu e toi foi mai to telo ila to oisia langa fu olana mafu no na mafu no ono o la na fai mai lo atu o lo ai ole telo ila to e mo ta maloa ia e ale va ai tilo pe a mai le ainga pe a mai no fuanga so se ngaluenga oisi ainga e mo fa na e mo fa na o e va ai e mautu lo la whanau ma su le fale o atu lo le matua. Ai i lo tantonunga, o le mana i o le melea. O le mana i o mea, o le mana i o le mua tama. O le uro le ainga, i ka kaunga momu i o. Alu le leia e va ai. Alatu lo e va ai su ele ngā luenga, mautu le ngā luenga su elo le fale. Vili mai lo le tina, ia o leo mautu tatu fana. Ngā atu sa o ale o tina ma le whanau no folo le fana. E se le mana i o le vang. Ai o le kama fo ila le whamai, o ngofo mai.
Me ngai. Me ngai ole kele ia. Mi ngoi loa ono le fai me atu. E atu lo yo. Umale lele lo vai aso. Tolu vai aso, fa vai aso. A fa solo ti a masina, lua masina le mo se ngaluenga le mo se fa. Wa manta on vai atu fo ile ai ngala ngo fo bole te tusa. Ilo te tusa tanto lo ile. Se fa longo. Lele fa longo. Mi ngoi ol se lengi. E te ilo on me tona fai. Ai, a fa pe ke le lo fa ngusila, ke le lo foi fi Oscari. Yo. A fa pe ke le lo fa ngusila, e ke la ko Oscari, ke le lo fai. Pe o ya yo lo langa le kami mal fa mai mo pensing ngusila, e ke la ko Oscari o le langa fo ngal fa mai mo pensing le wa lu ngal pensing. Fi lo ka mamlo ki ngai fa fang o ke le ya. Asia. Se fa longo. Lelo fa longo me mai le tu ya. Oi. A fa pero fa mai ku nga Oscari. Ngoi mangi ka lo le. Le anga ye le mo kup. E ai si ai nga yo tu nei le mau tu ma le. Ai o kingi o. Ke ai u ngali. Yo. Le anga fa longo. Mingo yo se lengi. Lea, mingo yo kama mas se lea. E o tu lai o. Wa kiro ku ngal kamalo la ku oka. Maka o kia le life o Oscari. Ya ele le ya Oscari ai le anga tanga. Le ala wa kuli o fa le tonu e male ainga tanto le sel fa longa. O ye ainga wa ki o ke ka mamar kinga. Ai pula maka ka mai. Sel fa longa. O ki mingo yo seling. Se le foi to ulu manu e ton ni sila. Ai asa mola lo sa ri ke lo manguia. Le leila fa longa. He's a miracle. Ya malo tali tonu le me na te la ngona ina. Male filing o lo loto. Filing o lo loto. E pa wala le me ke loai la u ya la ngona e pa wala le me e fainga tate le tua. O le ia ta tau tanga te lo loto la ngolea. O le loto tanga o la ia ta tau le nai failan filinga ma fai unga. Al me tau tatu falongo. Ya fu e mo le fascalo. Ya fu e mo le e fasi mo nge. Ya fa pio o supa. Dai bale wati lo tas fulma tolu minita tala chula sumalua. Tawatile la lolangi. O niso ilato wa manana ia o ngata maiti nei fu ile taili yuni. Ai pe wo toyo motu siele ma o ngana tamaiti. Ai mana ia fa mai ale le yo o ngana tamaiti fa u le nei ma o nei ngaluenga o atu foi o la fu e mo ngaluenga le nei tamaiti la tu wa onga. Ai ai la ngona fu lo tatu matu ai vave tiri tatu. Ia ngal ku ala lo pokalame. Ile se me la e ma kere me kaika o le ku ala lo. O le fiso angi ring. O le me ko le fiso angi ring. Afa peta wane langa e watu lolo tatu fa inga luenga na tamiti ale na mani la tu wa onga ni sili o le ale la tu lumana imanuia mau ale lei fa au le lenga kama ki ngei la ko wa onga sa yeling viske mau ala tu fasi pepa mau ala tu si pasi ki keri ki piloma aya o master o doctor au dia ka fakamalo ai e mi lo felo malo doctor ia pa wa nga vai kai mi i o ma ku nga doctor Mai elia o ngani tamiti na imalanga ya le Oscaria. Alo go fongofo a febele esi kamala le lungo yo le falo le malo yo Oscaria. Esi kamala le ile Oscaria wa le manga. O ka fifilo mi malo mi ka. Fife wale ilalo lo kuinga. Vai fiu e ku ilalo le ai du. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E
mawhai o na mātou fisosoani. O le finance mawhai o na amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Sa ili sea o ngā amata e talawhia ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimi taungata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala lea songa fua I le aswhareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. E te sila fia wa te tala ina neile San Palmo lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, 5 o me, lua o rua ono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le 5. A whaila o talini au malo. O wa fia whailonga ina fo I se aso whapito. A Fiafia Mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua 5 iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Se tai bele wate lo tos fulu minuto dalo le tula sumol tasi. Ai se e mai no sal sunga tongsi. Ola uranga mo tu ole tantu o meka kasa mo tato le nei fo ia stofi. Wala na tu uranga mo malo tantu wa tunu to hello for my friend tongsia. Talo fatongsia? Ya, so for mia talo fatiti. Talo tangi matapi lau sunga. Ya, talo pa Samoa, pamalo se for mia pamalo ta watai. Ya, pamalo snita ya o titia. Tongi le mana I le susulu le la le tai au le lofo le li. Mana I le aso foa mo I le atua mo tatu e whapopu yaso le tatu wola. Ia, mo le Fiafia mo le ori le stofi la tau a tungsi. Ya, so le day lava sa ngama tia. Ange ma eu lava lo tatu tapa au le lang. La tota sia o ia ona ie. Po fo ia ngan wen ai tere so fu mai tere fa na manila lo lang tia. O mona po le ko fa pele so. O le so o le a fa so ai tia ma tonsia. O po planga na fo le ri. No, le ra le so. No, dia la le ma tia. Sa o le tong sia mai tawina lo to anga ya nga sai la vai taimina mo mai nei mauna a ese mo mata mai tu sa pele mo so tu langa la nga sa na te mo mai nei mauna tu spai ya apo e titia ya mo lo silifia a wa ya sola tu mo so do ko pe ke ri fai poi por lo te e pakata lo kapike kapike pele nga ya ko fai out e mena ne pele ke pele sa sueng e ko se fulu de sema a sa tu langa tongsia e se fulu lua no e se fulu de sema sa ko tu langa tongsia se fulu lua longo bine e umar de sema so mar fai out so lo tongsia mo mo le bana ia fo ile te mio la titi te fa wa e pula le vasenga te alua ya na sa pera o te fia te alu vasenga iti le ai ni va pe e va ina le manga kunga ya o me po ye ta me ki aso ia fa ti tiro ti fa ti tenne poi dele ta ti tiro ti poi dele abile ma ti pele ma to mo ya pe me fa so fu me la su ma to ke la to ta male tu la to e pe tu litio yo me pe ti tiro pe fa ma di do tu fa ma di do tu e de lo fe ke tala la le ta wala nga sa le wa pe la ta no la nga sa la ta wala nga sa ya to e le ti tong si ya te ronga ia te ore talia ke tia. Ale talia ia tongsia? Talia tongsia. Ia fia malama e tongsia ia Yesu. Ia. Ati manama tongsia ia Yesu. Ia.
ama nama tong sia Yesu e ro foi da tong sia ola yo e apong saya tong sia mai a Yesu ina ngoinga er pong sa me tato yo e Ete anga sao ye ia tamu mai ba. Que me dan mo Dong lang tapong ng tamo. Tamo ni muli. Alam ko sili. Kim kung wala mo ba kamu maeba. Tamo muli. Oi. Wa. Wa mo kya. Mau kya kun makol ako sa saa. Wa pasi akan maeba. Wo ya pinamol me. Ai Pedal ko vai kay mina nga amak ka man fa so songo e va. Ika ilo ya. Pas fa so songa nga e pala tu ya ono malo te tia polo. Ya. Ade tangata foi de wo mala tu si pa ia. Itu yori. Per fidiki le lima poi nga sawa fa so nga te. Ko e ona no ya. Ya, itu balea ti Apolo. Yo. Poto Yesu ya ti. Oi. Poto Yesu ya ti Apolo. Yo. Anu la Yesu sa temi se mea. Ai le vale tu tia. Fatela foi le vale tu tia. Vai kai mole apu. Vai kai mole apu. Ora que filia to hawa ka wan apu. Wala tu nu ale wingal upula le apu. Ora apu nga kau de fa ko ama. Ya, vai, itu jalan, vai se siapa malam tengah-tengah tu. Kamu orang salah, ibu aile api, aile fala, enggak yang salah. Ada pesi apu solo. Wow, mau boleh apu fatia solo. Wow, mau dia itu ulang aku itu solo apu solo. Samoa malang papong apa apia esse apu solo itu kama kufa makau sili kufa porque tinha moço apu solo para mamãe Samoa para ngai ora apu solo por mo kama kufa makau sili de apu solo vai Lelei, la foto. E mau kalo kam sini pe po kayau po fele apu. Ya, la walu la fela hombre. Ona que po fer com ana apu sili de apu. Apu solo. Ia pe se soko. Ya, kau fakta kabali. Susta tabali. Okay. Boleh ngai ku di fakta. Boleh ko kita kung kawali gisi ka ulah. Tapi mal la ku. Ora ba kai o bar ku ko le fa so le likio. Ora be nga le fa mau ku spa ia le fa pia. E fo ya le si au ai apu so solo ngari ya. E ko ke ele la bele sabe ai sabe ai apu kau mai ngale apu. Ale malu. Kama isi ai apu sosoro ngale olang. Ya fa kai dia nak kai ya fa kai mo mako. Ngo ya fa talu fa tu la fa pong Samoa fa maru se ku me fa maru solas. Ya tu lo ngo fa ala fa pong Samoa ele. Yo suanga por batele la toya. Tam fa fi file mu fa la tu le via. Nei tu la le aso la toya e wa tapina tu fo i vai ainga le uri la toya. Ya. Afa malo solo mamia, fa malo ta watai. Na tu fa matu na oi. E fa taia le manu la tinu a mesi na fa mai ngata tu al tato fa tabali le pai tangu le pai aso bulbule le sta tina. Pa te le la tina sa mo fa mai ngata tu ma la maneina. Tato pa sa longa pa business ya to tele la tina na pa mandia. Ya apa foto e te de por se le yo tato fa tabali tato tu na fa ani le sta tina. Yo nisi tu ganga la rato yo le atu mauta tu promotion masangi. Tato tolu to sangale mato te ayerusa le wana fitness o le service o le lista lai no ta bali. Lista lai no ta bali. Ya tolu to sangale mato te ayai le foi mu feel si yo. La foi a film se la ta so se ta bali bua fe ti ta to ki up ma tua e yo na ye na pa pitua. E nisi tu langa kele ta bali fe lo piringa.
La mai se piki apu for bands, family bands, commercial bands. Ben mo ainda to ter school no fole to the high case la mi send caravan. Pa pe for ia to 10 seaters, 11 seater, 9 to the high ace. Ia pa pe for ile mi send caravan. Mo fika commercial bank. Mo fika to for Rangers to the Hilux, ale Mitsubishi Triton, mi send Navara. Ma mai ona te tunga ese yo e. Mata mo fia mana tua. Tawa tatu tamale au le o te fese pa South Samoa. Tutu nga ilaba tawa tamale accordingly le tupe wa mafai by the finance. Yo SUV la po SUV la iti all matau tia kelo tamale fai lo pinga. Asu mai mata mai vai se tatala Samoa. Vai se tatala i lu selau kemeni strike. Ine papa toe i manukau lu selau kemeni strike. Mal au mata len mai. Ole oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu lima balu ta silua. Ya la te poni fa beai. Ole olua tasi pa pituono lima fatasi. Olua tasi pa pituono lima fatasi. Ya manu te no fai balo lima ya tia. Dia le tua. Ya manu ya foi apso solo. Ya so foi bem manu. Ya sai boa. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fa fonga ma mai mo mai pea ile Radio Samoa. Yeehaw! O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te toi whatalofa ilo tātou o tino o tātou whelo ai fo i le yaso. Ia wafo i le ngā ruenga taunongolongo tala mai Samoa. Usi mai ala u whaafonga. O le miliona lona tolu na wha safua. I fono whaavaya i tū malo palo te limas fultasi le tausanga ua mawae. A o lumana i aile palo te tele ia au kuso le tausanga lua o lua lima. E o mai le teime nei, o lo tuli pea li poti o le whaonga ina o le fitu se la wafe o lea miliona. Ma ua wha iloa le teitai o le malo le fionga i le pāne mia, susunga la audia le mali atoa le ua tea polate wafosi. O le mafua anga leo le tuai wha matu watu, o le tolu se la wafe tala o lo tutoe a toa i le miliona, a ia fono whaavae. E mafua le tuaitu ina atu e taitai fono sa ia i mua o komiti o li poti. Ina ia tausisi ai ia inga o le wha ailoa pēna wha pefea. Ona wha o ngā tupe o le tufutufanga mua o le tasi le miliona lona tolu. I le teimi le nofua inga le paia inga se furufitu a le pāle mene. Ma le ua whatonuina ka peneta i tu malone I fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu I le loia sili. Mo le sue ina po le ale mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se la ua fe o le miliona lona to. Tu malona I fitu. O le ua poloka ai ia le taitolu se la ufa mamulu. A taitai fono fau o le fia whanga ioi. Peitai ele o mai ala tu li poti tonu e o mai lava ile so o lo tuli pea. Ma o manatu al kapeneta ele a vea le tolo fia le mai o li poti te tonu. E poloka ai le taitolu se la ua tauna ave I tu malo ia. O le ua iei la tu te fono fau. E fasoloa la tu ngalbenga. Ma u fasea tu nei ta upu le tonu le loia siri mo whanga ingo ina po aisi tu langa mo mia. E me whai ai ona tu ina mai li poti nei. Ia e whanga solo I rumata o rumanga o le whawa wina o le tātou poloketi miliona. Se finangalo le fionga le pāle mia, sunga la audia le mali atua le ua tea polate vaufosi, I le fono matu stala le solulu. O I tu malo lato fono whaavai o whaatua I pea li poti, o palau li tolu, o ala taua I sifo, nganga e maunga tasi, whale ata tolu, o a ana alofi tolu, a ana alofi lua, a le ipata I tūpā I lunga, ma le ipata I tūpā I lano. I le masino iulai o le tausanga ua mawai na siti ai le tatongi pito maua lalo. Mo tangata whainga aluenga tongi aso umai Samoa, I la tau alo tautua I pisinisi ma au nanga tū maoti. O le ua wha iloa le te tai o le malo isi si tanga, e a matatu ia iulai o le tausanga nei, se o atu ia iulai o le tausanga faudua o lua fitu, ma le masino iulai o le tausanga e lua afe lua vanu. E fast food sene le si tanga o le tutongi pito maua lalo le minimum wage, le olo fata la valu fast sene nei le tu la. E o atu le aso mua iulai o le tausanga nei, ua sii I le lima ta la luas full fast sene le tu la. O iulai o le tausanga faudua o lua fitu, e o atu I ai,
Wa lima tā la ono sifuru lima sene le tu la le totongi pito maa wa lalo. Ai o iulai o le tausanga lua o lua vanu. E o atu iai, wa si i le ono tā la lima sene le tu la. O tala fe avea i solo i lunga o penga ta wha i langi. Pa fesilingi ai pe ai sea wa tua iai o na maua wha amarianga tau tupe. Mai le tau i e se furu miliona tā la mō tangata uma. O le tu malo sa fata. Wa au mai ei se fina ngalo le sui fai pule o le tu malo. I lunga le upenga ta wha i langi o le fono wha vai a le tu malo palota. Ma ua wha ilo ai e le fio ngā tu ia pu a fua tongi le toa. O loo so longa le lei me uma. Wa wha ilo ai fo i le sui fai pule. E le tali i ma o. Ai tali i lona i tu malo. O loo so longa le lei me uma le ngā ruenga o whea ngai ma le malo i le whaia leo wheuta na inga. Mo le wha matu ina atu o le tau i tupe. Leo wa wha ilo le whai pule. O loo tau wha mai a le sai nio nisi o maria ngā tangata o le tu malo. Mo le tu ina i o se leni a lātou teu ngā tupe. I whale tupe ese le tano. E ta iafe se lauta lai maua le tangata e totasi. Mai le se furu miliona o le taui. E mafua le tau e peo le Fiafia, o le manua o le malo ni usira o lo ngoto, i ngata i fale o sa fata. O le mta upu fo i le nei ua wha ilo ai e le pāle mia ua mai a whaia le wha i unga le kāpeneta, e pei ona i o i nai le tu ina atu atoa le se furu miliona o le tau i mai le malo ni usira, mo sa fata. O lo ieri tel tonunga i le o toe mamao, a e tau au e tangata o le tu malo se leni o le taui, i a lātou te unga tupe. E lua au nanga le malo ua whidiwhidia o la whauru lunga fau, po o ofisa sili e peo na wha maonia le kāpenete le nei vā yaso. O le whauru lunga fau leo le mtanga aluenga o le tiute, wha pēr le whauru lunga fau, mo le pūlenga o le suawai. O le fionga ia leota nā mula uru mauala i vau. O le pule fau leo le pūlenga o le suawai. Ma o ia le tama i ta ilo na lua ua tau veina lea to finga, i to tonu o lea au nanga le malo o lo iei le vai o le suawa i tau mafa, ma isi tau tua e feso ta i tiute tau ave o lea pulenga. O sui tūlanga le fionga leota nā mula uru mauala i vau, i le sa avea ma wha uru lunga le pulenga o le suawa i na wha mawae, ona o fuafuanga tau ilo na ainga, le fionga fui mono Dominic Swogga. O le mtanga aluenga o le tiute, ua whidiwhidia e vea maona o fisa siri fau, o le pulenga le fionga ia muripola le malu teo filo. O sui tūlanga i le fionga ia whanoti tala i tupu li a tefu, sa tau veina lea tofinga a o tuu whaatasia, le vaenga o tupe maua ma le tiute, peitai o le ua vae lua ma ua ese le mtanga aluenga o tupe maua, ese le mtanga aluenga o le tiute. O stasi o whidiwhidinga ua whae loa le fionga le pāle mia le whono masani ma le autu stala le nei vā yaso. O le toito fio le tamaitai, le fionga ia tuitonga Christina Angela te o faitele. Na urua i whidiwhidia le malo le tausanga lua afe lua tolu, e a vea ma wha urulunga le ofisa o tausi maa vaenga. Mai te tolu tausanga le umi o teimi ngā lulue o wha urulunga uma o nanga le malo. Ia ia inga wha le tū la fono o ngā luenga wha kongarate. Manuia rena yaso, soifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua fo iso walo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tū i ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tō whai ngō fie, mō whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga whitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Sei tuli atu, le fa finelea. Sei tuli atu, peielekea. Sei tuli atu, le fa finelea. Sei tuli atu, peielekea.
povi pulu nei me ane sogiti ale pule nu suga se vai vai ai le me alea ua kupu mai le vale po fe sai ai fia ilo a fe se moe ai se i tuli 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 atu le fa finele se sei tuli 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 atu beiele che sugava oita neila amore aluia ilo aiga tausilau to e aina ua vale apologa to e sue se sia uo lene ua mautinoa tosina isi tamaloloa suga se vai vai ai le me alea ua tupu mai le vale po festa ai fia ilo a festa moe ai se i tuli 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 atu le fa finelea se sei tuli 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 atu beiele che Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. ofu e pupu amatale taupu ofu e pupu osiono ofu vai fusu fama veu futi ulu ofu e pupu amatale taupu ofu e pupu osiono ofu vai fusu fama veu futi ulu ofu e pupu amatale taupu ofu vai pupu osiono ofu vai fusu. 10 minuto lo cai dele chula se football lua. Aso tofi lo tato yai. Wa. Ya fu wa ma ve una scofia. Wa fia se fulu tau sang. Ai nga ka ko. Ole usu fia. Ole usu fia. Ai ya si mera pole fua. Na ufasia mua oete. Tato tala mai saba pole fa fo ya le ne yo oli lo to chula ve sa mama po kala ba Fiafia Mai. La bafana te fa fonga pa tali tu lai fit tu le fefena nei. Ile te tua le sunga le ya te taloto. Aso ta tali tu lai valu to tali mai la ia te moli fa poponga to lunga te tua ngal mana mo ta to nei va yaso. Wa mai le nei oli. Wa mai yo tu to wa mai yo malolonga. Ya wa mai fo yo titi en ata bale. Mo mole usu Fiafia. Usu la songa fua, usu la solua, aluatu la solulu, ma ve uma la skofa. Mene o taito alua le ai. Ya uma fu de vaiaso. Asa firangi, asu fa. Su lima tai au su ono la. Oh vai le va vekele. Va vekele tato. Tele tai tu de taimi. E mingoia le aso mingoi taimi. Tato wa ye alu ka polo ka taimi. A ole tu wa ye balan taimi le mingoia. Le fu na ta wo tatu Fiafia. Tatu Fiafia temi uma. A fu tatu te lo langa per se fuanga lu tau nai tatu temi atai. Temi tangiai, temi fa no ai o temi Fiafia. A o ya ia malau filfilinga fa Fiafia lo mafofau. Patalo fati ya Elvis Molly oi lo como Elvis nei bele poli estaria lo fatu Elvis ya jo malainga te fol no falo siniva tap so fatalo fatu le vai ngolori Rosie Alfosia malor se for laude lei sinan leo fatalo fatu le nei fo yanso Hamo days. Kalau si fomonia, bori fo le ya so tu mangaluenga, leo mana mangaluenga. Leo anga ya tu fale fa ngolo tu nei sini au si Italia. Olu mai malo fatal fatu fa tari ba fa mai lunga tatu proklame. Vai mai ia olu. Ele au ngana mua ia tamai Australia.
Le anga ya e maua le mailo le masalo. Lua vai aso ai toe vinga toe fialu. O ye ma fa mai nga a. E ma fa mai nga ka mai mo moi osi. E deliko tabate fatalo fatu. Malo se foporia fa fatalo fa mai. Ia bal totelo le tatu paanga ila tole na wanga ia tu tomo ftanga vai ainga. Patalo fatu ia li tia nonu fa fatalo mafto mai. Peti Mande Kutori. Awa uli ai ole maua tomo ftanga. Maua ka mafkanga le uli manga ia ale ai on sai. La fu di mera ka ko ngau kire ngimi ole ai. Ole ai ele se melele. Pe ya no foi atu se ia le ya nga ai o ya matu por kipir ai kipir moe por ko inga lor kipir moe longa winga kipir o kipir foi la moe ai makwa ai o la mera mo wanga le moe makwa pul le manga bar kingo atala pati ia le mia pua malo se fobria ole na wole mo malo longa le foi oli fa malo atu ya oi malo lo sai malo fa malo si nga wenga o fe lava le office na te mafuta mai ai ta tala o computer ia po fe fo i le nga wenga 92 wai tu ai lunga se lengi yo malu lunga se lengi ele le ia lu malu lunga se lengi sa fo tongi la lava ma naia le fa soa ia lo kamalu la le ko para ke ai se kupe mo ai o ia fa fia avinga mai la kama kilfi ai o la mela vatuai ni lo kamaru lunga o ka formasingi lunga le ave tavale ave loli ave pasi ave taxi au ave upa patalo fatia te o tou pamaloti Jenny Pithen fatalo fatu nei vai ngaleso le fatu simana isini au Italia mele ula fatalo fatu mai mele pone fa te tele tu bangalu ngalo fengai mau tou tali mai sina fa Fiafia mo tatu fa no file mo wai le nei fo ia oli luas fantasi minuta tele jula suma lua alo ia tamo tanga ai me se fo le pisiol nei astofi fai malua o fai va now I la upelea hiyo umanatu mafutanga yaso wa alu awe itae uapolonga lo umanatu sipo ila na etago mai mafusi mawita lo alofa nafa asoaina moli mauai fetu ole lagi meana utafaya
Oi. Paulo lingia le lofa. Kama foi la le waka waka kangia. O kakango ko afisi mesi akafanga. O kalua ko ni la ka akopa. Pai umala vala vorka malua ako mai fa. Oi oi oi. E curioso mai maku fa pe o ka ikala ngofo kangere ai. Pe o ka ikala ngofo kangere ai. Curioso mai maku fa. Wow. Yofo. Ava pe o ka ikala mama o ala me ka ngofo kangere. O ka kango. Au mai male ako sipi fafao yo kalabala. Tiga mai lo no kakangi ade makasavari vari da wala kele. Mangkola lo kalu aku kamaki. O kalu ali mal kalabala. A ofu marka malo la wa ifafo da le ulu. Makwa kaka le kimunga da le ulu. Ayo zo bai do marka malo. Sao di fale si o afing. Isonai o ulogona. Ikala le o koi di liu. Koi di liu de fale. O halanga koi fo de fale o loka hava I makua. Oile a. O maupo. Lai fai mariki ngar kamalo ia ku mai sisia bangoa sa fu sia kama a kung fu wa sisi wa bangoa wa me ka palo ulu me ala kama ngai fai oi awepa ainga ea mali pe afai wa Patala fatu sina leo. Palo se fomoria le mafuta atu ma u masio tinaya lo salia talo fa ila lo Island Bay. Le la umo te roa oi. Kalo fa ma lo se fomoria. Io e fa io ma fa ngia. E o ka ku pisi ka ku vai makako. Ge fu wa la ku fa pe e. O falungulungo angi ai vai do ko ala ku de fale fesi me ai fa kalkali sa to ia nga ba kwa woka ya mangwala ngi de pe ir kamalo oko ku fola ku de pe silipi fe kawili alu waku malekale account kau kongwa alu lo ma o faile fatang ia mafua de lele fa so le vayaso ai le si me le vai ku ke le pe ka maloa ai alu lo la ia le mau me fa popo stop me fa popo kau ka fiofi ma ia me fa popo la dia luas pul valu mini talo jade le julai sepulua Vai bakal wedi Samoa malantou tua mo tātou le nei foi vai ngaleso pa vitene mafuta mai malo fo on sai malo lava pali tu mangaluenga Patala pati ya Ben Mayama mafuta mai nai manrasko rate tawal 5 fatala fatu Longol Facebook malungol tatu YouTube You're about to feel the chronicles of a bionicle, lyrically splitting, dismissing. I'm on a mission to just hit it. Now it's written and kitten, hitting with mittens. I'm missing, wishing, man, listen, I glisten like sun and water while fishing. What's the move in this work? Serve words with nerve embedded. I said it word, damn, you nerd, man, you heard. Coming from the town, Philly, and alleys are full of Phillies, and rally suckers are silly, a Sally and finding alleys. I'm rowdy, really. So here we go now. Holla if you hear me though. Come and feel me though. Never mixing with tricking brothers, bitching over fixing that ain't fitting. Do be hitting for nothing. Spitting things are spitting and getting written off. You like a bad data boy. You're pissed when you play it. Try over ise umukuka. Sao lele ile pa ole loco. Kiga umamale fia fire ba. Afai me ai okele ai a ekulia uoke asuai. Ile mama ole ala oke fiuela a okele ilo apeka ke aka. Foi mai ile fale lululoka ulu uaku fo ina o
kuka lava ma e so ai ole ala lega e ke whaasa ai ma kou mai i le umu kuka ma kou ke ai muli muli pe ama oga o lo susuga aue oi se mapaga ea ea le kamalo le oia koe fia foi kua le kou koga pe ai kau i le oki o lava kiga e ke kausi ma le whamaoni aue oi se mapaga ea ea le kamalo le oia koe fia foi kua le kou koga pe ai kau i le oki o lava kiga e ke kausi ma le whamaoni in the mix. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abui we amu so. Bag. On the enterprise motor group man ka. Mo uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duinga. Ai o aku rea Fiafia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o ko inga ka vale. Piki apu SUV van. So ko inga ka vale ha. O fe foi tava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vali. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafisot tai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. Tasilima iwa tolu. Amo. Tau mō le aso. O Yesu o le a lefa ma le o meka. Jesus the Alpha and the Omega. Whaalinga lona mata upu mō mua. A lona foi upu e valu. O au le a lefa ma le o meka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua. Na soifua foi. O le a fio mai. E ona le malosi umalawa. O Yesu o le a lefa ma le o meka. Jesus the Alpha and the Omega. O se feta lainga tu sao le neia Yesu. Na momoli I le tele o ana faalinga. Na faa iloa ilona so o Ioane. A o faaunu ua oia.
i le motu o pātamo. Fai mai le whetalainga tu sa o Yesu. O au nei le a lefa male o meka. O loo soifua. Sa soifua. O le a fio mai. O le ou le malosi umalava. O le a lefa. O le mata itusi a mata lea. O le ngangana eleni. E tutusa male ei po o le a i le ngangana wha peretania. O le o meka. O le mata itusi wha ai ulea. O le ngangana eleni. E tutusa male mata itusi sed o le ngangana wha peretania. O lona winga. O Yesu o le amatanga ma le ngataanga. O Yesu o le mua ma le muli. O se ngangana whaadinga. E whaailoa ai i le lalo langi atoa. Mata ngata whaatua o loo saua ina i sauanga le malo Roma i lea vaitaimi. O Yesu o loo ia umia le malosi le pule ao ma le mana. Na te whaato i lalo ina ai le malo Roma. Mana whaato i lalo ina pu lenga saua a so o se whainga malo. E o a i a satani. O le whiau tāhua lea. O le a lefa. Male o meka. O se ngangana whaalinga. Ua whaailoa atu ai i tangata kerisiano. Ia o tou loto te tele. Ia o tou oli ma Fiafia. O Yesu o le amatanga male ngataanga. E a mata e Yesu i lona lofa tūnoa. To e whaai wina e Yesu i lona lofa tūnoa. O lona winga. E le whaai wina le neiola. E pua ngā. Lea ua whetalai manino Yesu. O au le a lefa male o meka. O te a mata i lo ua lofa tūnoa. O te whaai uina fo i le neiola. I lona lofa tūnoa. O lona winga. O le whaai unga o le neiolanga. E whaai u i le leo le manu malo. E whaai uina i le oli. E whaai uina i le tala Fiafia. Au auna le ie male wha maoni. Ulu fale maia i le Fiafia o louali. E whaai uina le neiola. I le alofa tū noa o le atua. Samoa. O Yesu e amata mea i le neiola. Na amata Yesu. O Yesu foi. Na te whaai uina le neiola. I lona alofa tū noa. E whaai u le neiola. I le leo le manu malo. I le leo le oli. I le leo le Fiafia. Mō ta ngata whaatua. La tau te tāo fimau. I lo la tau wola whaatua. I le atua malona fina ngalo. Awane i whaasese ina tātou i nisi o onga i nei aso. Fai mai e iri mai lole pu. O le i unga lea o le nei o langa. Fai mai e whaai uina le nei o langa. I le wha masinonga ma pua ngā e tele. O le toto masa ma le ola ua wha umaina. Ma neia lea ua whetalai manino Yesu i le nei aso. O au nei le a lefa ma le o meka. E a mata Yesu le ola. E whaai u foi e Yesu le ola. O se tala Fiafia. Mō tātou tangata whaatua. Ia tātou tāo fi maupea. I lo tātou whaatuatuanga i le tua. Aua nei mamulu. Mai o tātou whatu. Aua foi. E whaai uina e Yesu. Le nei ola.
I le leo o le manu malo. I le leo o le ori ori. I le pese o le manu malo. I lona alofa ma lona anga le lei. Samoa ai. Tali tonuia i le nei aso. O Yesu o le a lefa ma le o meka. Na a mata Yesu le nei ola. O Yesu foi. Na te whaai uina le nei ola. I le leo o le oli oli. I le leo o le manu malo. Ma le leo o le fiafia. Au auna le ie ma le wha mao. Ulu fale maia i le fiafia o lou ali. Tātou te talo. Whawhetai le atua. Ua e whetalai manino. Na a mata le nei ola e la ua fio. E whaai uina fo i le nei ola. I loua lofa tūnoa. O se tautinonga mautu lea mo i mātou umatangata whaatuatua. E whaai uina le nei ola. I le leo o le manu malo. E ala i loua lofa tūnoa. So ni maia ia mātou whi au mga aluenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou laf suafa Yesu lo mātou wali. Ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Oh
Fa'atua ia tupu. Alova Samoa. Wa ule ne yoka asfutialo. Awal suwi alingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talo falava, o nei le nei mai le MSL training. A fai e te fia o au i to mai fai kofe, fei loa i matanga ta fau, ma fau sia lolo to tele e a matai singa luinga fau i se fale kofe, po se fale ainga, des tala nei loa i la mato Food and Beverage Skills course, le e a mata i le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a fai e te anga waa e le ai se tutongi. Ma tau te lama e whainga tali toi fo'i ia o a onga, a o MSL o se a onga e peilawa o se a inga, ma o loo iai whaia a onga e lango wina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le o walu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata i nei. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, i aso lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2 ono wha, 2 ono wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Taiwa minute talo le July tas. Ya, o le tatu pukalame le nau lui tau mo oe whale nganga fu mo tātou. Ta penal tatu watu lu whamaino tiu te bangalu ngā tōni yasu. Na fu mo si na whasiringa malo si whale nganga
mo tātou umalawa. Ia mai se fole mafuta mai nei tātou tangata mātua mo te malawa. Ta māma tina mātua tu asinsina. Au whingaluenga tofi le tua I tono whata whaitaulanga. Tō lolo tātou watunu tono nau ufsosani atu le upo le li ant. Oe, ia, tau ina ufsosani pele nganga pa I o le tua ufsosani. Palau tele na ufolofola. Upo le tua whai mai o le vai. Tātou te whinu wai. O le vai, tātou te whiolai. Lea whionga le tua o le suru lei o tātou vai. O le mamlama leo tātou wala. O le whaamalosi ale mo tātou iaso. Mo whaaftaifo ia. Le tauri eino le po kalame mo tātou le aso mo le aso. Wana le tatala lo loto ma e whailo whiwhiringa e a whaavanoa lo teimi te whaafonga ia I po kalame whaaleanganga. Ia le mwhaifona tātou longo le upo le tua ia oe maa le aso mo le aso. Ai whaaftaifo I la whingaruenga tofi le tua. Tāpenaina le po kalame mātango fie mo le tātou wala whaaleanganga. Lena tau whai atu lau nangama tau tua le hente set kaanse lau mwhaiona mo atu tu mai ta ia atu. Over se lau fitastasi telefoni. Te mau ia le latu au nangama latu tau tua latu ta vale. Ia olo te le latu ta vale lo iai ai manera vala au latu telefoni vala au fuol na. Over se lau fitastasi. Fatalo fatu nisi o tatu paanga o lea e fatasi mai tono whare mai. Fatalo fatu malo se fumoria malo fuilangi maa. Malo lo sai tiu te mga luenga lo whengai mautou, nei fo mai o lo whengai mga luenga, o I lato fo lo ngā rua I tono whare mai ese, wha malo atu po kalame I atu utou, lau tau si mai. Ia male, to telo I lato lo whengai mga ngase o le tino. Wha talo fatu ma wha malo atu po kalame, I atu utou le nei aso o whea lava, se whare mai o lete maua mai eire po kalame le Fiafia Mai so se atu nu. Wha talo fatu le tautua ma la unanga le Fiafia Mai, ma le tautua le wede Samoa le tatu ofisa utu nei manukau, au kilani. Pe ona iei la unanga mo tatu I le aso mo le aso. Whatalo whatu foi ma whamalo atu po kalame mo na ia tatu ainga. Mai se la tau o lo mafuta mai sos vaenga ke lope. Te ilona wo ese tatu teimi. Ese foi tatu aso. Ia iei le tatu nunga lo iei le anga leo le tu ia te utou. Ia ma whengai te uta mga ruenga. Tale tu la tasi ona tari mai lea watu tatu telefone ngana Britania. Wau niso tatu musika whawhiwhianga mo le malo le tatu watanu. Te tali tu la lua le whatasi mai fo ilo le whianga ia li antaua sa vea Al Harrington na vea. Ma le tatu poklame o le ngangai fo whaipa. Wale tau tuaino le tatu watanu I le so. Ia o le whaamalosia. O le whaamalosia usu. Whaamalosi ngā ruenga. Lea fo ili mea wa mai ele tua. Ia te oe mau tatu te ngā rua ilunga nei funga ele. Le ia se si tusi pasi silo le taua mo tatu o le whaamaoni. A whapea foi oe lo whengai ma le tau singa o lu ainga o le whaamaoni ia. Sau ale wala aunga le li oe tau sia le toina malamtua. Le aise ngā ruenga, whaamaoni. Sau fo le wala aua le li oe a le whengai ma ngā ruenga. E alu e sua maltupe, whaamaoni. Pe fai mai e maua ki ke rima ki piloma le si au vaenga. Ma master ma doctor. Aia e maua le kabanga o whaamaoni. Me silam tau tunu na whawhenga ruenga. Ia whamalo atu tatu watunu nei vaenga le uli. Ma alo lava le mawtu mai. Ma tonga fia le suru mele la. Ma alo whutuna sa iti utu ma whaiva pe o na whengai ma le malo tatu watunu. So
ole fa, ole a, ole sa, ole a, ole mo, ole o, ole a. Talofa Samoa, talofa Samoa. Alala mai ilalo ai awa
Ikeika ila uwalalo Alala mai ilalo Eva mai pea I te reilo kasi lima I wakolu a mo Au ngā tele sunga mo In this update, police have relaunched a probe into a 35-year-old cold case. Andrew Michael Marker was 29 years old when he went missing without a trace in West Auckland in 1991. Police are treating his disappearance as a homicide and appealing for information. Detective Inspector Callum McNeil says Marker was last seen alive at a Guy Fawkes party at the Headhunters Henderson Gang HQ. 35 years is a long time. Allegiances change. People leave gangs. People start new lives. Someone from 35 years ago will know where Andrew Marker is. They will know what happened to him. A new palliative care package will allow children with life-threatening illnesses to be supported closer to home. This year's budget allocates $15.5 million over 4 years towards a nationally consistent service delivered through specialist teams. The country has just one paediatric palliative physician. Oliver, whose daughters received this care, says the funding will make a huge difference for training more people. As a father who's been through it, I know what families are going to go through and they need as much help as they possibly can. Labor wants more cooperation with the government on infrastructure projects, promising it won't play politics with getting things built. Leader Chris Hipkins gave his State of Auckland speech this morning, saying he wants to work with the city, not impose on it. He also promised not to release a list of projects Labor would fund, saying infrastructure's beyond any one party's responsibility. Each political party at each election putting out a different laundry list of things that they want to build isn't the way we're going to get anything built in Auckland. We've actually got to stop that cycle. Almost $12 million seized from criminals over the past year will be reinvested into fighting methamphetamine and gang-related harm. Associate Justice Minister Nicole McKee says the money's going to the Resilience to Organised Crime in Communities program. It supports communities after gang and meth operations. That's news. In sport, All Whites coach Darren Baisley is defending the selection of Tommy Smith for the upcoming World Cup. The veteran defender now plays for Braintree in England's 5th tier and hasn't played international football in 18 months. But Baisley says Smith is vital for culture and leadership. New Zealand wicketkeeper Tom Blundell doesn't feel under pressure to maintain his test place on the upcoming tour of Ireland and England. He's only passed 50 twice in his last 32 test innings, but is upbeat ahead of the tour. I try not to think too much about the guys, who are clipping my heels. So, I'm just trying to focus on what I do well and what can I do well for this team. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Kangor kau ko ngamal ai tu le mea. Si wanga ngawa di Fiafia Mai kangola I whangalo. Di fai ba wa fa se furu kau sanga kalu ngorua wala le maftanga le oti. Idi ngalo. Ya la ngalo Fiafia. Afa ya kule malolo le fungwa kangu. Aku le fai ya fungwa kangu. Ya, nei whawhiwhia ka lawa mota tole nei auli. Sururua minuto che nele tula tasi. Tatu telefone ngana petari bene whafunga mo iai. Kei no e wongo wha mo mawhawho le mana I o le vaenga na whasoa mai e le tamalia mai ai tutuina. E pui nga fu ia mo tatou le mea nei o le whalau whasaina. O le mana I o le whasoa le tama. Langa leo tatu tilo o le maua o le tangata ua maua I whalau whasaina loka. Maua le tangata o mawai whalau whasaina loka. Ai, e sele mana I o le vaenga le nā tala no mai ai le tama. Whai mai. Whai se whale mai. E ave whapitoa I ei lātou. Ave whapitoa I ei lātou. Lono winga. O lea maua tangata I a lātou tea. Whatawina reisa. Ai le o maua le pongai. Po ilantu o leae o lo tu lea o lo whaia isa. Tu ufo ila sisi tu. I tu tono tatu o tunu o Samoa. E iai tanganta o lea wala tu le whaito toa. Ta ua le whaito toa la isa.
tufa le ia ti latu yo e whaasoa ma oe e whaatau aisa whalafasaina maua leo le tangata ulaula maua le tangata tulau al whaafonga la tunu o le ala e maua tangata ia la te ulaina le aisa ai le o maua le whaitotoa le tangata le e whaitotoa tua le aisa le whalafasaina i te tono le tunu o ila whai mai le tala tua ina whaasote tatu wai tuli tangata ia le anga le maua le tangata tanga while aisa maua le tangata o maua al whaatau le aisa ai le o maua le tangata le aia e awala tua le aisa i te tonu le whalafasaina o le mana ia la le whaatatianga la ngona le toina whai se whainga se fale mai e ave whapitoa i lato ma whai e ni au onga ma whai e ni au onga ina ia ma whai o na lato loa ma lato mamlama e leanga le mea e leanga leanga le tatu tirtilo o le maua o le tangata loka tatala mai loka tatala mai e sa wako e whai foi e lo i se ngaluenga pe o lea e whoringa mai e a vele whare pui e a vele no whanga whare pui pe o se mea tauna ave e loka hai alfisili o whai se ngaluenga le se mea e le se mea o whaia ai pe o sua malia ia te ilantu o lo whaatino ina le melea le maua mai o se leni ia ma tilo ngai e vavai fo ile tulanga lo iai ia le fatawina a sa ore le ia sa nanga tama e sili pito sili ona miloni atu ila to nei pito sili ona miloni atu ila to nei nai lo o tanto pe ia le tatu te vavai ai ka mi mai le ta va fo no fo ile fa fo fa wat fa nua ai sili atu ile singa ruenga ai pe o te fa so ma utal tal no atu le ta hau le vaenga le ana ia maua ma faise ngaruenga e faise onga faile le se fale mai e ave fa pitoa i la tone ina ia ma fai ona la to loa ma vatu mo tangata i le to mai e faia a onga mo i la tone antonu le a onga e o te ave loka ia wa le ne fa fonga i na ia a inga e usol tamana a fia ili fala fasaina na feoti ia ai fa feto no tatu lo tu fale ne mai maule soifua na au mai ele tu e olai ai fa le ngaina mama i maule nei me aisa fala fasaina mal po lenga tele o fa naua o le polenga tele na o whanau. E a fia, tele le a fianga. Tele le a fianga, le au tatu tiri, ime tatu wawai e. Leisi vaenga na taua ia te au lau whalongolongo. O le au mai o ni tangata fu ia mai fafo. Mo yeilo latu to mai mo latu mamalama. E whaia o a onga, fisoa swani mo ilatou lunga o malai valele, ma lunga wafu. E whai susu enga o mea nei o tangata o pasese o tangata e whamalanga. Ia wai ri whapie maua uma. Wai ri whapie maua uma ingi e masini su e. Ia mai se lato o ngā rue. Ale mana i o lisi vaenga le whai maile tama e altoina. Au mani tangata fo ia waila to mai. Waila lato poto, waila lato mamlama. Whaatino i ngā ruenga masusu enga i lato e whiohai, lunga o wafu ma lunga o whiohai lea tunu, ma lea tunu, lunga ma lea valile. Leanga pe o whaito toa i elua, lea e whia vea ia isa. Ma lea valile ma le wafu. A maila nei tangata na e ngā rui whaatasi ia ma tangata ia. O le a ma whaifoi, o ne iese fsosani, mō lato ngā ruenga. Ia li tautau fio finga la vod whia vea ina o le whalau whasaina. I lau whalongolongo le to mai ma le mamlama le tamapi o na whaasonunga le pokalame le so. Te le lo to ina.
te le lo si le fiel to ina le. Tūlanga pi ona iai. Tālu sia e mawhai ona whaasoa. Le to mai o lea ta mā. Ia i tupulanga talavou. Leo te tala lona loto fo ile mawhai ona fia tau wā mawhalau tele lana tau tua. Ile malo o mkisama. Ai te le fu lona sao. Mau pe na muso na vano mo tātou Samoa. Mai mau pe na muso na vano mo tātou Samoa. Whaasoa ilo to mai lea. Pui a mai ai tātou whanau. Mai le tango fia. Ne i te. Ua tango fia nei whanau a onga. Tupulanga talavou. Ia le whao whasahina. Ai maanga ia la whau le leia la se fale. Mau o ila tu e whaia le tūlanga. Avi ai. Wau kei loa e to la i te atu tangata e loka i momo son tula fono matu ia. I lo tangata pe aonga ave maua melo la isa. Kei loa kumu akun whale mai ngā le ingeveske ngā le a pe a whapea. Nei te iwa whai se whaenga whapea nai. Tono le tātu watunu. Watu lo mani tangata i iei o lantu mamalama. I lo latu mamalama anga. Ia oa oi nai ia mawhau ni tangata. A mawhau i lantu o lo tango fila whala whasaina. Ia, taru si ia. I le whaasoa le ta mai lunga le tātu pokalami. Wala fui whaafonga mai tātu ainga mo le tātu watu ni Samoa. Tari mo tebe le wati le walua 10 minuta te alei tula tasi. Ma lo le on sai. Ia whaapea fui o oe ngai ki fia ki kango le kamalea. Ia le wai whaafonga ia. E ke whaavasi ai tu lo. E ke whaavali ai tu lo. E le inau me whai. Le mause maftanga le oe ma le aing. E a whapea oe le tamale ti tango fia tamo le whalo whasai. E a whapea ngai ke fia ke le. Ai whapea oe mo lunga lau lele pe ai kango fia kamalea. E aua. O tu alalo i el pokalami. Le ango tātou tino le taulanga ola pa ia mamalia na amai e le tua. Tausi le lelo tino. Ana i alu e vaeva ma te whawha alu tango la le whasaina. I ole tu alalo le pokalami. A fia ilu seifua. Mo tu si aile mahutanga. Ia mai whaloro i solo i awala. Ia mai le ilu e pona le me la whai. Oi, o que fia lele. E que vai lele e aru aku e ni vale. Ai vai fia pai lake fa pe foi o que fia pai lake. E o ngosai lo fia pai lake. O sai lo fia pai lake e. 2 minutos te dele tula tasi. Ai wala foto to telefone la tole nawa. Anga ya tole to fa ba ilo nga lu ko to ne yeso. Ia e fa tu atu to monatu.
Luas furu lima minute lau tene le tula jasi. Io e sa ola le pesele. Ola le me mo kaka ai o vale le. Lai fa pela ku sa ole vai la o le ai. Vai la o vai ngai mo fa le ngau. Lai va per polo kanga le ai le ai. Polo kanga fa le. Ala va pe ai lunga ko fer wa ya ki fer wa ka si. La fa se vai la o le ku. Va per ka finga al fai le ai do ne ai. Wa ki fer wa fa lo fai de. Oh ya malo le. Ya me for ku fi ngi me o isa. Yang ku enko ice pop. Ya pa walo le isang ko ido kai laso ice pop. Ya le kero le isa lo usau. Ya le ya ku vai la o fai le nga. Ai le ngar fai vai ola le. Wa ingu fala aure. Kanga ki. Wale mafau ya makwatolo ako ala leo. Wale lo mafau me la fai. Wala le si me fai io kia ino. Or kipido. Ah wal ko mafau ya. Luas futebol minute tele July Jasi. Ole fatile
episodes a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do O le it. Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moimoina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe vala au mai I le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Au te whahtalo whātu tātua tinu uile a matanga o le nei vai asafou. Ia mai tātou porkalame fo le nei o le a reto le ola ma lor soifua manuia ia ti oe mawhai o le wheso tai mai. O le wheso lima o whai pasifuru ono e whapea. Ia whaonga ina e outou waso o le nei o langa. A wā ona po nei ua leanga. I le unga o le whai upu whai pasifuru fitu whapea. I outou I loa le fina ngalo o le li. A le upu mo o le aso le nei o wha autuina whapea o le whesili e whape whea na e sao I aso leanga. Tātou te ioe uma ia le tūlanga ua iaile nei vai tau. Tātou I loa ia se vai tau leanga ma se vai taimi ese mai lona tūlanga ua iai nei. Ia Elena o Samoa nei ai whape na foi I le lalolangi atoa o se si o manga ua matua televave ma bawalunga ia le te tupu o mea sili o na le manuia I le larangi. So o le taluaila o tūlanga whape nei wo o mai whape na fo I tātou lau whanua o Samoa nei. A whai o se matua I sau whanau o lo tupu ae ia tūlanga talavau whanau iti. E whale na tūra lava lau manatu I fo whapea I lau whanau. E te manatu ma e kea tele I lau whanau. Ia petua mani ao la tugo langa I le tuai ngasi o manga ua ngai mai nei. Ia wafo I le tutupua I la tau whea ngai ma le tuai ngā environment le o tātou iai. Whaisi na whainga tātele. A le fasili la whatupu manatu mo oe. Whape whea la na la veai I tātou ma tātou whanau. Mai le nei tupulanga leanga, ma le amio leanga, ma le tūlanga le matau tangata I le tua. Ke lor tali. E ke maua lava I la roi fai upu pasifuru ono, ma le fai upu pasifuru fitu, fai upu pasifuru ono fai mai. Ona po nei ua leanga, fai upu pasifuru fitu whapea. O le nei, aua nei whaavalea outou, a ia outou I loa
le finangalo o le tua. Ingi si upu ku so fai mai la apostol taluai o le leanga o le si omanga ma le vai tau o kako iai. O le ki ta ua e la mea iai tatou o lo wiloa o le finangalo o le tua. E ta ua te le melna, you know, e tasi le awala ia te au, e tasi le awala e sefe ai oe o lau whanau o lau ainga tangata uma i lalo i fōlau te inga o le upu ma le finangalo o le tua. O le upu o le tua, o le tuspaia, o le finangalo le na o le tua. I loa le ainga fo i le hena la mea i le lato fo i vai tau sini na le hanga. Ai tu se kenese po le mtau po e ono lo i eil tala fai mai uo o i luma o le tua le leanga ma le a mio leanga o tangata. O le si o manga ato tangata ua makua leanga fai a. Ai kasi le ainga fai mai a onoa ua alofangia e le tua. Ki nganga leanga, mangongi leanga, si manga. Ai na iai al tangata ngā alofangia e le tua malon ainga. Ai siri o le ale mea ngā alofangia e le tua. Awafa o le tangata le onoa. O le tangata na ia whata ua le finangalo o le tua. Nga ia i loa le finangalo o le tua. I le ungo le aso. Nga lawe ai. Whioki uma le lalolangi tua inga iai. Ai na lawe ai le tua noa malon ainga. Mafua mai fea. Awana latu i loa le finangalo o le tua. O le upu foila lea mo oi le aso le nei. O le finangalo o le tua. O le upu o le tua. Asu e se me siri o nga e loa ma e la malama i le me mana o i le tua. O le kuspaia. A wafe mai kala le kuspaia. O le afionga le tua. O le suru i o vai. Ma le malama i o wala. Ai mga o e te ola le lei i kupulanga leanga ua iai. Ma le si o manga leanga ua iai. O le upu mo o i le aso le ngei. Sa iri i le upu o le tua. Awa a e sa iri le upu o le tua. Ua e lofo le finangalo o le tua mo lo langa le tua whaiwhitai ia ua fionga e ui na pongi sā le si o manga o matou iai a o lau fionga o le sulu i o matou vai ma le malama i o matou wala whamanuia lo ua tunu o na o Yesu. Amen.
Katou te o Are tole ola mo tātou le whātawhiti le nepo kalame whalanganga mo le nepo yaso. E ai le whafonga mai ai o le tātou wātunu. O le awhionga ia le atua o le upu e tō mau. Tātou te malu le upu le atua. Ia e psoasani fo ilia mo tātou. Paftai le atua le nei fo ia oli. Toi tali watu le atunu i tiu te mga aluenga. Wha mai au whaivalu filima i le nei aso. Ai fangu pele a fiong pa ia le atua i lo loto. Wha pena fo ia te ao. Ta ua i o le upo le atua mo tātou. A reto le ola, ta maftanga wha le nganga. Pea na whai atu. A whawhanga o tātou tino i me ai o le tino. O ka o kasi tātou fiafia. Sui fifiloi. E sui fifiloi. Lau ngā se senga a wale tau sia ino lo tino. Ai ale upo le atu. Ai tilo fo le afiong pa ia le atu. E se le mātango fia i so se vaenga mai lewa le tusi. Pea na ei tātou pukalami whale nganga lo wha pena na wha fonga tātou watino o. Tai tolo ina o e maha. Oi o le tātou malua papa o le tātou laftango le tātou olo mawalunga. Tātou te malu iso se mea. Tei bala wati lo toi se fulu male ono midu tentalo li tulai lua. Pamalo atu. Ia, le mamalo fo tātou atu no. Matau tua namo tātou le nei aso leu a mata fo ntulatan tua onga nei tamaiti. Tau tua nama tātou. O te tau lo fo ona e anga i atu. E vav aina i tamaiti o leu atu ua la tua onga. Alu le lei oe nofu no foi lalo la au. Ma fisi e lau telefoni. Ia, ma e iri e ngā. Ma e whalalata. Ma whaia i arangi ibale ngā. Arai wa e ngofo ngofo whale hao. Sikau kua nganga i kama kingi ki fu kua ngā piki. Ole wo mali tau manulu. Ma ngai ale vevesi al kama kiki. Ale bo le vanga i kukui fafu. Ai ole vevesi a ele kama kiki e lakula kua ua. E se le me wanga il tamai titi. Oye mafuai anti ole matua. Ovalo moe umi. Ovalo fisfisi. Ovalo makamakivi. Ia malu fa bla bel kau konga la fainga luenga. Yo ke o fu ka yes. E pasi o lo. La fainga luenga kau ko. De wa vidi. Ah mai oi. Dara kai manga ba vedelo susu e ngala le. Ai ngalo ka making a piki. Fai maku masi kai mi wangai kamaiki. Tau tuana nei te moiti a onga wa tauna e tutui au tawhala lanto whale aonga. Taua ve whaatasi o whaingata. Whaagalo nei mawhauwhaunga pe aisea. Lea lo whana vea lea mata ua. Faavae Ao nei ua vea mateu ua mamae Ama vai o timonga Ua langi lelei Te aese le pongisa Nai loa mea uma Oni aso alelei O aso te pataula I taunu ho manaonga Ama vai o timunga Ua langi lelei Te aise le pongisa
Nai bele wa telo tos ful tasi minuta talo tula lua. E o manga kual vai ngale. Lo mana van na fio ula tu dola ia le I manuka. Ta wala le osa ku ilempi drive. E afla ina ipuinu. Wa fai ala si umi o kuku ka vale ngaf. O miang kuku. O mumori me mata au me mata. Lai ku ka. O koe pung avangolo le si leino ko punga mai lo piko ruma maku fa kasi do marka vale ngai piko ruma. O ke lo loa. E paule vai nga lau te lo tuai pe e foringa mai se tina sa mo po se tonga po. O sei le ku le ka ku lu mo le afu. Lu mo ta vale. Ole me wa kuai soli. Kwa fa sanga le lu makuai le. Ile fa aka fo ile. Lea. Lai fai de vali kele ia. Uso lai fai fa aka wa ulai fai le yanga foringa le fa aka. Au te le lo ke ri po Samoa po se tonga po langa lau ke paule me lo ke vai. O ti tau loi o tina tonga pole o sei le ku ilu mo me fa ngai o ta vale me vala fa ka o fa pe voi ele nga o mbu a mori me o milo o le mela ga o oso se o la ke fia lu I fia sawa I le awal fa pu nui e ngai kwet sa float ana po poloka nga o oso mai le nga fa e mo lo mori o so fa e malpu avare ke o fa ke a wale vanga poloka le nganga inga te min no mana ba fa pe pole ale me poloka I ale nga le mo mori e mo o ya o nga kong ia awala fu ia lu sa o mole a ole ai mo ale mo wala ku fa pe pole be wa per ka vale le o ia malo o songa kungo nga kongo la lava pe la walu ngila ke se sepe ku se pe se me o se la ka malo wala ku ma kwa ila lo ka ko kalila fo ile le fa aka ai fa ile ngai fa ia ngai la ko fa ia kosi o ia ma kwa va ku mare ama fo ile le pie a po fe ako vari ile uri ke po le ha po loka ko makabari o ponga lo fa e lo mara pu man tu ala lo ki kulonga ko ale e mumboli me mata e halu ngai o puinui le halu ngai ko sa fro o so vale lo inga ku sa lo o so lo inga nga uoso nga piko le ruma o walu fa e malpu fa ko ake ia luako o le winga la utala fo ilia mo tatou ye tatou na matatou po loka le awala tatou se se me fa ingo awala a fa pe o e ke alunga la kere ma e vali o sa ido vali ko sa u fali ya fa fe fa ngal pusa ku vali de ye ya ngo lo ngala la e pi se ka fa ngali loka awala le vanga ka ku Talu ai se o me fai ngal awala. Le vanga ola body. A le foringa mai. O le mo le vanga pe foringa mai o le vali se ia le. O le vali se. Tau tua na mata tau. Nunga le awala matala. Lunga le awala matala. Tau tua na ma oi. No fer wa idunga le awala. A ye fu ni telefoni. Tau tua na ma oi lu saunga le mo. Patu de le telefoni me te ilo e mau de le yai. Ia makau ku ia amisi haka manga e. Yo fofo yo le pasi o la oi va. Ai no OPP va di la soki nga son kavadi. Ere nga o kinga fo makaku kama. Ya ngai ma fu fo nga ko ngo sol ta vale o ma o fe yo maka. Ya le ole piko duma le fe wa yo polo maka la ko we. Makau kia. E vai sa uruma. Vai sa uruma ma vai fa aka. Ia ma vai de saunga le mo. Ai awon ni feo ai solo ia me uru o maka o ngai pisi da warkeni. Tau tuana ma ole saunga le mo dunga la tele. Ina wa toi olo midi te tale o le tu lai lua. Ole fa mana national po kala me Fiafia Mai ina ia mo ta tori Fiafia. Ba wa ore Fiafia. Ya wanga fu ina warkai vai la le mianga u fa kia ki va ver. Ki va ver le piki kama. Anga la kwa ma wala upaka, paka le liai. Ia ke ri punga fa fo ke aru o e va e piki me la utama. Ia ngau singo ko e kilo lo fa aka pingis kosis kas. Kas ia kosi. Hol fa lu. Vai querer ir porque ela com pole poega ela Fiafia ele pole poega ela com pique mai na san e pede fai gol cosida ali
Pai ale sao ngale mu mo malo tatu wa tino. Ya batatu fo yang ya tu ngal te yang ya tu mo ngaluenga. Tau tu na ma oe. Malu tia o ya awanga lima awolo fo tatu tu matatu umalava. So swani ati tanto. Tawalo ngoto se tau tu masa ulanga te tia nei vai ngaleso. Pa te te Samoa le atu pele tanto maftanga. Pa te le fanga ina fo tau tu le Samoa lo bot tamalo lawa. Ai meso po kalam fanga solo Fiafia Mai. Ya ala se tau tu ati tia le tau tamari lau fa fonga o e vai vanga matatu suanga mali. Ai se upu so ona. Soa tu wai lima malo tatu wa tunu wa pa o papa lau fa fonga te fa fo imesi tala titia. Ia au tu wala lo ai el pokalame mo tatu. Tau tu nalo sa ngale mu. Tatu filo le sa tai to lungo tatu pokalame le sa tai au. Dale tu les fulu. Tatu tu filo fo ilo lungo el pokalame le Fiafia Mai. Au ni ngali atu oi lo se lau tala le tatu le lilo. Ya sa tai au. Manuel de Yaso alo fatelatu tatu wo fatasi maleli talo risi ainga molisi ainga manu yai tatu umalawa soifua Radio Samoa. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau lelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O tau sa ili se Samoa lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Au kilani, wa esa au ni? A whio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa lii, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania, e maua o ma ile no whangai tasi. A whio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Radio Samoa. Taslima iva tolu. Amo.